87 no to ne nine be me sandru animu me nipa be frɛ no kra no me nam ka no obi twe ne nsa sɛ masa wa wife we de oboa ne nipa man broken heart ama me ntimi me need da cry it how buy your to mama ya frɛ broke bibi sɛ broken heart a ache me papa ache wo san mama me so da be no ne ma sasa le pacha kra no hwem week 50 cedis no the brain on training school fees on to school attend and 1 week ni sika na o de ba 50 cedis na asa sese wakofo ba foforo na sese and the meeting so wakofo ba for ba bia metie ne de oni oba bia ante wo na onu metra nyina wa hu se ebi a wo twempena wo wachi ana wo ye bibi wo wachi nti na bia akwa because all of a sudden obeka chew se yade akoma mu nsem dwumadie yade eba ba somo ene eye wukuada August osana bosom ene de toso aduasa fimpino ene aduono emiensa akoma mu nsem dwumadie ena nanso yatena se yade esomo medin ade ama Serwaa Sarpong dwumadie Adam ewo Nua TV, Rabbi 1 TV, or Chrome TV, and Afei Papa B TV, Facebook, Yadamu Live, Akoma 87.9 FM, 87.9 Akoma FM 879. Information centers need ye bebre, Yachia Disha Muokotri, and I'm saying Sasa Bre at the Pa Information Center. One my be at the Atum Nanabebre Information Center. Kuma bodoma se for ye chiachia we Sasa Bre Munina Mujira Brane, Ya Moya Kradro. Yadi dwumadie esomom enkrofo maso OPD Radio Ghana ebiemom ewo UK Big Love Radio ebiemu ewo Spain Ghana Radio yedemo ewo London akoma mu Nsem fan club for ye chiachia mo pabo afo ya mo atonsu dwom enchiakase enko emfama ma akoma FM 87.9 87.9 akoma mu Nsem dwumadie ya chiachia mo nyina yadamwase damwase nyadom mede ade ama Serwaa Sarpong na nakua koko ekame ho ewa ha say Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa producer no Ishmael Haywood and programming nyina wakeka nyoma sie ni kama yade ebe somo mako sadama wano so support ahodo ni nyina afutuo kwan so bibia wosa yensa kana dwumadie yetumedi asomo na dama ni nyina da wode akan ho mako sawie enchi akase yesan ede amount yehye enkomo no ase ne maame bi yene no ede efrase maame etesan pacho yo se bibia bokode pacho nyame adome yo wo free hin na baaye mi free edwoso abanase pacho yo edwoso fo ya chiamo abanase adwunase fo edwoso onwefo da hodo na so ene asiemponfo kwa so ya chiacha mu nyina atena ene do nyina fo nyina ya chiacha mane mo mpehwe no so ena ye dure abanase ne ye drum mama ya abanase na de ko pacho yo de na edu fra abanase de ba ye fi ha pacho de mi free abanase e ba ni se iba ko dwobo ati na o na mfo bi ti na mfo no mu free down nti o pacho mi mo mudi ana bo mudi se de ba ya na mfo no adamfo no fe no Starboy ena onua de kodwo nti Starboy no na enam so ma me bai ehu onua kodwo okay nti owie school no ena Starboy mi so mo ne kwakra ti omne ne kwakra no ena me bai omukọ ebe na otwe miensa na mba ne frɛ me sɛ oyare ana me frɛ omka kyɛ omo sɛ oyare dia omfa ne mrɛ me ana omka kyɛ me sɛ omo osofo bi a ombetimi dan kwakoma no nti omka sana me sɛ da bi mfa ne mra na me mfima de nko ba bi afi me frɛ oma na omo sere ti me hwɛ ya omo mfa ne ma ti won ma me bi frɛ ma me ka kyɛ me sɛ sister me pa wo kyɛ wo ba ne kodwo bo aten na me sɛ ai no wasini obano no dia na obetu kwan ba enkran na woni dan na oma obana ba na obano sese wa woni hu emebo anu na koye de obone be enti me enkran ni emom minti twi na wotimi abo be ofri dia me de bebrɛ na se ni me nyame ase enti me hono ma najo be du mienu brem hu se kodwo bo ate bo epunu ampa obeka me nsa no ade achi me frɛ Starboy ne maame eka che ne se de me ba ne ye no me hunu so enti won fra ne ma no na ne ma ne mra na me musa won se e bi akra no koye boni bia na me hu kwa me fa so maame ne ka che me se ne ba na fra na ka che ne se me ba na kwa no mu wi
enti ebeti na ni so mesu be ba no abran se wonwe down edwura se Sarpong ye ka se wi a obi mfre bibia na owi ase onimu nom ewo wi ase a obae enti me ya pa me yedi se me ba mesa me pa kwa na ya resa enti me se ha na me de ne ko me se ha na me de ne ko masomu a afi wo mo aide ensi hono mo ti nanu ya no mbae me fa minister ba ko di machi me bra ba ko na me se ne mate se wo maba ene ye nko o mo fie hono enti ekwa na ekoto na mpa ene ombu se ekwan so na ebo ya mane se kwa mfa so mo ne akwa na koye no ebi okoye bone ni nyina wo se mba ne nkonko ye hwi na emum minya akwa na mo enenso o papa ene onua Starboy ena kodwo no se mi jane ma mo enenso a na mo de o madu ka no obenya ayaresa enya sa mi din be chiri sa mebre onya ayaresa da o mo kan ya ma bebrebe ma mo kan meska asem de mi nyintum chese obi a oye wo de wotimi se enya wo ba ema no enti e ba sa me bufui ma me so le ba fie me ba fie no e be ne na so na kodwo boate na onidi da na de ma kete ti ba na me ko hye dem na me su ti bi hye dem no me tie ne se brebe Fer Francis Kwaku Francis pama de o abanase kwa no wo oni bonso ne hwe ni mu we tele ni o ka je se me na tre ene chensi na o ma akwani kokoma na no so sanse mi nwan nti me do no ko yate no ne chance ni bre mi nwa no me de bre na me sa ko hye dem ho no mo ti hye dem ho no no me mpie da me ba e na mba no edi kokona na moto eni tuntum egu ade nu na mba na no na mba ne se ma wo yo ba tan boni o na omo ya mi e na wasan akofo mo fi down amo di moto abegu ko mama di na me se me hunu woni di be ne na enu nti no e na ma me ko fa atre no ne fork no Serwaa ne bre wo fa no so mfa ma oni koko no na minim se wo fa ne betimi age ono mbe ba kwa mande ade na ide agum ama wadi kwani me ba no wo fi papa da ne mu ayeden efiri sabre no me ba nje no ba bia enye ade ne mu ayeden din dia ma me hu ho ano kra ama na nsen ko ira ko oya be pi kuma se south e wona mba be ira he o to na de ne kasa che ne se kwa ha o je hono mu a na boy san sa be fa ne ho o mo fa ne ho no mo kope na de na san ba se me bre masomu a mini so mfo ti anu me da ma me se da bi de ko ndie maye bobo se me ni obi ha ti bi ba beta mo no ma bo me okay wo bayi na te wonchen ba chan wo bayi na te wonchen ba chan okay wanya mfie sai 23 wo se na afofo ne from sai Starboy ena kwadwo ba chan mo free da ho okay kwan ban ena wo mo fa so ya yonko na mse da ho ene onwe de obi a wonim bia nim se sampota mo ne de ya bomu anesa onwe nie wudi kan si da ho na wasi onwe ansa na wakwa abenase da ho ekwa abenase no gabu wo mu kakra eti wo mo ayonko fa no de na wonim de fa ho ai me ba na buwe no o so be mfie be nsia ni na oto na ototo nwom na ekwa yetia no na oto nwom ti oya ti sa nwom to ni nti ene ma ni hu sa Starboy no woni na so ko school ba ko sa onwi school bi wono honom de be SSC ya na ai kane onwi die hono me pa cha oni nya na ko school wono ma sa na we ya o ko SS eti school mu na wona man di hu ene nwom to no so ka ho bi otimba se we ma ni beat na wonfa enye nwom to na ma na ni ka we se no okay ma nu tema acha so mo na nte ache me pa cha ansa na wo mo no bay e konkran me pa cha wo mo ba konkran no mo be ka kire wo se wo mo konkran e ma wo so gitum se wo bay nko me ba cha wo se enam se wo nyina ye ba ko nti we oba pa ni we se no me so ma me nim me enti minim se ayonko adani nuya ti na ma anyi bibia wo e kire se bibi sa ebesi okay ti nam Starboy nti na ma onua kodwo no ebe wona wanyini ti onua kodwo no na de me ba na fa kwa boni so na Starboy no so hu ombi okay ana wo mo sra wo bay that time wo mo konkran no na wo wie SS anasa ba try wo wie SS etinka wo kodi pa na wo de abeto na ho so ana wo de abesua adwuma ene ha ka se onya obi a nyuto no so oya de onyumto nti obenya obi obeboa no ti ni nyina nkekosi wa de obeboa no ene adwuma sua nyina ka pepe sa nti na me ma wo kwan ma na kwan se ne ekọ na okoye okay wo ba no kwa na wo teninka ba try ekọ asase na teninka ba try
eti breben wo hwe gabo a wode free wo nchai ko nkran no a edi science na call ne ba se nyoma nkoye omukọ ebe na otwe mienu no metewa na me yema me ana me friend ka che ne se omune ne ko ba onimu nsanom emum moto kura no beto a ono ma ohwe ne yi se me yema me wo no ebenya pa nko nsan mra omuto de ne ohwe ne yi e no se ma ene ye wo ni so ade hu pa na me ko ye no omune be ko ta moto so moto ni komirika saa me hu de ye me si form won kan say ya ko ye smart iti e hono na wo se ka me ba no ka me ma ne ba na me na boni ni akiri ti be ayi no na omone san ba e omone ni na ba onwe edi be say ansa na omosa ne di be na otwe mienu omone ni na e ba e omone ni na san ba asa na omosa ne na ko na boni bi ensi no no de se de wote na okọ ye na ti na akiri no oba ni oba na chiri ba ni ma woni pa ma wo 7 wow 7 okay na so still ba time de ye wo ha kra no a odo no ani ayam hyehye no se de enyam obi an sa na tie wankasa wo se wo yam hyehye wo ba na ankasa so ka kire wo se wo koye no kwan bi a ne na fofo no de na efa so no ase ohu ne se adwenbone ya bam ade ntino mo ba no wa ma wa de antena wo nkyɛn on ba na bibia ensi nti na me se bia na me nwene bone se bibi betimi asi na obai bae se de wa wudi ne ho adanse se ye bie line tumu a abenasefo ne onwefo a ni mo ba kwadwo boaten won betimi ade oba ho adanse se nkofo bibi woni mu ye no wo ba woni ne tena ase edi nkomo hu se enkran no akoduro no enkran de ayonkofa no sa anye star boy ni omo ko ye kura na obi betimi anya nsunsu aso bone wo no so se bia wo koye no obi kira ne nsa no obi kira ne wi nom ni ade ni nyina no wo bisai e ma hu se ba bia ba no woni ye save a wo sa ma ne ko de to so mienu e ba cho e be sa na omo dikan akoba ko bia ba a bibia ensi enu ntina we no ma anwene adwerebone ama no se wenzo no wonye obi o gidigidi senye bibi mpo na ba ne so a o fele ade pa omo a da hu de so mbe fra bibi dia kwa yunwa dance eni abranse ne twuna se na wonwe obi abedi ne wa dance se wonye obi o gidigidi eno de mate ase but na me pese me hunu se wo ba ne baaye no se de wa wo yem hye wo se ba bia wo ba ne won oba time me ba ne niye wo ba wo ne tena ase kwadwo enkran etesen wo kwa ne nyoma ekosen adwuma ekosen bia wo bi do e fa kwan boni bi so anka no kra betimi a prompt wo se akora yi ba bia wo no se de wo yem hye wo no eni kwan se me ma ne ko biem wo ne di nkomo hu se eho ne ye sei ba wo ma ne koye me ne di nkomo no so ka che me ne se omo bi mo wa mo ni bia ma sa on tra no aha ti on so kan no so kan ho na ansa na okota mo wa mo ni na no so no mo di kan na ko ba bi ansa ba bi ba sai ba bi hinifa ho na ma yale ne baaye no oso okoe no me pa cho sa ta me de na on kan we ni nche mi na yale ni nyama ye no yale ne baaye no be ka we ya che mi obo ko ya na mo ba first one no ande no na yale bia mai ba cho dabi wanka bibia ncho se bibi boni bia e koso dabi dabi na nti echire na ofrem me kan so yare no oso okoe no na e stable enu akodwo e ka che ne se ofa bi na omie nko na onkoko chia no to okochia ofa no baaye no onu so na onim no ka che ne se omie koja na opum ofa galo mienu na onko sa nsuo enfa mese nkoma na ofa no na ofa na ye sofo to ofa galo no mienu no we ni kura ba ko onu so kura ba ko e na omode koma ofa no to de koma ofa no baaye no ansa na de che okota mbomba mani na no afọ peye na nhwe osoro na nsuo amu na tum no hu ba bia biem e ho ne ma me ban frem ka jem se oyale timba ne be kire mu sa kire me no se ade se na ode ne kokoye na me fa afọ na ye se ho no se de be ya omo tie beti asie na wadi nka ko first one na ba na bibia nsi dabi it second one yo koye ana pumu ko ne be pie mu okay timba ne frem ka kire na me frɛ wo mu ka kire wo se fa ne brɛ me na obaje na ko na nyese na wotina me fa ne ko ba bia me pe no ka je me se o sofo bia odene be ko ne ho na me se dabi on fa ne mra ti afi che me fra na on fa ti che fra me ka che me se me ba ni nwale na ohunu o yayira wa ko hu na banti o nwale man fa ne mra ti we si o wadwa ya wo dwale no na obetu epunu etu safoa no be bia o dwale no na bibi ka sa che me ba ne se on pempro no ti ma ne pempro me ponu ni na tu gu fom e na boy ne fra me ka che me se we yi dwale no o kwa abonten aba akopeka ya ba no de na bremia we apempro no me ponu na tu atofom iti me hwe
utwa akyere me na me se me ni fon a obetwa e de aye de akyere me e ho na we ni se odwane tisi abonten tama we ni opempo no odwane tisi abonten a na won hye bibia a ode ne fon no hye ne botum pii a o hye nika o se wo kɔ na o hye a kwadwo no na opan na wi kwadwo no se awi o ti we no omu we na o magya ne se we bae no obeye anwum ono obeye anwum miensa e wo ha mo mahu se wonye awi na o magya no na o magya nti wonam nipa no ma na we no kwadwo na ahu ne biem no ko pie obi fie a di ba kro no e frɛ me I see. It is sana yare ne hyase. E hyase na wo mo kɔɔpo mu na epunsuo no see kwadwo ye bedi nkomo wate nyame bɛyɛ wate nyame bɛ sa yare me re kra ho edi o edin pa eti epunsuo na wo se Starboy o se onua kwadwo no e ma mo kɔsa na wo mo se wo mo de kɔ eden o so de kɔma sɔfo na wo mo de ayeden ne me ba ne se o ma anka de kro no anka de kro de kɔ o so de kɔma de sɔfo to yi me ba me nko gya no wunyi ni sa ne mranti aba wo mo kɔ nkran no ebi asaka we ya aba so yi ebi na nka wo mo kɔ akɔye na ebi a obi nim de ba ye ate afa akwara yi so se enu nti na e ma wo ba ye na me kɔ ma me fie se o ma me frɛ no se nipa de unim ni petirim enti o ma me frɛ na o ma me ka kyɛ me se ne ba na frɛ na ka kyɛ ne se we ya kɔ no ha mpa kyɛ me re kra fie we koke na we ya kɔ no nti e beti na ni so sana ma me ka kyɛ me o ka yen so we nsi fie oda be ka se sabra me ka se koke no so satam na we na dwuma we hotin fa me ne bu ne so mo no e ka sa ne bo wedding na wonye skas koke no mpo be kwa koto bi ya ode be de ode be no ma me ne ka sa de ba na frɛ na ka sa enti o ma ho e koke enti we beti na ni so e ba ne ka sa kyɛ ne ba no so a o ka sa na wa ma se koke na wa no mo wedding no ba na wa ma nti oba yeso ekọ ofie no so wan kansa mboni bia so ni ne kọ baabi na bibi sa asi o so wan fa na adu anka we a onya yaresa na ade no ama kwan ma na fa duru na anka no de enti mama kwan ne se me frɛ na me ne kan no me ni sister ko ho no me fa ne Sarah o ka che se mi mo emfi amenya na mi nua no so mo emfi awanya ne yem fa sika ngugu fo junction so de ko gusu ye kasa gusu a we benya na yaresa e ho na mu se e omo no mai mba ne sa ti sa mi fi amenya na memmo mi nua no so emmo eti ni mani eti mi mfa me life eni agro eti mi kan sa no e no ka che me se me mama mani a na ho na makoma anko fom na mi nua no so akoma anko fom a we onya ayaresa da kwamfo ni ho sofo ni ho malam ni ho gisa wono pe ne betimi asa na yare ti mi nya na man 7 days de enti ami hu se me ba na okọ e wan koye hwe ye wo mo ano no a me gitu mo no eno no mama na wo ye Kristo ni me ba chan okọ asori be ko presby eti aba ye wo nya me som ni wo Kristo som so kwan so na mo be na wan ka so watu afiri hu watu afa hu me ko to so fo ni kwan pa ni me sese na asi me ko asori no na me jai we na opie me jai we ya me timi kwan san fi nya aduane ni ti me jai na wokọ na me yam hyehye me jai na wokọ me timi hyehye fi me na ojo me nsan ni de me timi tsa fi kwan no aduane abonso aduane kwan na me to ene ma no mi so ni adwuma bia me to nso school mu eso na me to na me dia brabo sia kwa na maboro saa be ka saa bre ya me operation mi ensa kromo obi anim eso na me to ipa 7 no saa me kwa makoji we bosia kakra me dia kɔ ne ho to na o ma sato mu miem so o ma ka say onya yaresa ayampa nso o mu guso o mo hakola na pa ti madaroma ye minim no ti mba na akɔ ebone yanko mbeka yo ye beba na watwa mfoni na kire sede wa na woda wade ho sede ne keka ne ade ne tie na wo ka bibi se obi de agya ben ya wo pamade wa abenase bonsuom opposite wo ma wo bakoko ma ekodane moto ho no kire mu kakra ene se ono ye mimi nua ben ye wu nua chan wu nua sese busia nua na ye ni ba me seba okay na tama me ma me so wu nipa nso ye nyina ye wu aka nipa me yensa me na me ye oba ba ko pe na ma wu nipa nso no enti tam na me be yale no kwani me kase bi nua ne boa me na me boa me ba de ko ka kwan mu pa woni machi me gina ntentene saa biti wu na tutu mi tutu njem ti wu na tutu me nua nso bi muda na afi ohu se de kwa ye de ne de me mo ane ba ne de obi di akiri me kwa me se ka me ma ne nko me nua se la ka che me se be ma de be ma se ma ne nko bi enti ya ko me kan se ye kwa me de mpese ko ke store ti wo ka sa na me hu de o me kan ne ke be che wo na me nua nso wo nya botre se la na me kan asem no nya botre me nko ti ekwa ne ko ba mane enyina se de me kan se o me de ne ko ya ni nyina wa ye boni bia ne ehum nyina no
ye bosi ye no e no mo kan say on be ma de duro ahwe no to mo chocho ne ma bi se nkototo o ma mo de shemi nua ne nsem ne ma ba ya o mo se me koto ahomachem me kopa ahomachem ahomachem ko sia create mi no me to love obedwalem eni ma kan me wa fifi bi me fa ma o mo na me nya na ma o mo ene nso obenya yalesa besi nyina aka ho na me se o da bi mitimi saa de wenye bi se me hwe asema ba ya mo kan no e ba no onye bone efiri mo ho na efiri na okura mi be me fe ka che me se me ya obehye me me nyina obehye yase ene wase ya ojitum so kan saa mpa na me friend me ka che me se ona we me ba ne saa enti se unu be me yasem ya ne da so kan bra boy no dia wo so o ma wo ba kokko edi ya kokko no uhun se moto wo mu no ona so na mbisa wo ayo sa ono de ekwan ne bo amane ni wie no ene oji pipa na mo chro ma no na ka asem de menyintum mempre ene so mempre dia obeyi din se frim ba no so ba twe no ho frim ba no se me nya na na fa akwa na nko 7 days ya on fa ne nsa e makra no na ka che ne sa akwa na yale ye ko wan ya wo 10 pesos kwan bo de enim me na ma wo bosia sa abre tu be twe ho a wo ye nyame twe ho e ho na nipa mo ja menim odidi ye kire ti ye ba fie no ko she dem na watwe na we odidi o me de na wani dia ko cha dem ne benka boys no mo ya ka me se me fie me hiyo mo me fie hono mo ti mi nunu nua no Sarah no e na ye di we ba fie ti ba me ko cha dem na mi nua no Sarah nso so won de on so ti we ni nchen se wo hwe no se be ya on sorry no se me ma na tere ene chansi na on fa kokoma kra ni na me ya tere ma na me ko cha dem ye da bia mi su wo be gusa me na so pa ma fon kete ti bi cha da ma mi su ti bi ya tere ne fo ayi bre no chansi be am ko cha dem no ma mpie sanse mi nua Sarah na ti we nchen ti mi mpia bonten bi timi o wa mi pie no se mba be hwe no me ba na we no edi kokona eni etum na me Sarah adan no wo se ohun se mi nua no ebo empaye egu kokone so no no se onim se kwa sori ti bi empaye na wo bo se be ya na wo fa se be di kokono na wo no nya ko nto de phone ko ta na so se wo ye ko to de phone ko ta na so no ba do be hu an se mi nua de na ede egum na onum na boy no eti kokonu bi na no so asa kokonu bi e da anom 87.9 sama mi bu fui pa ene nya sem ketwa kra no se mi bu fu gidigidi a aye se me ni nua be kontoko bi be ka se me kra no me nye ena ma ni nua de ako ena bi twa so no na ente me de fi wana de na gidigidi a chese me je mu ba bia enyi mi so ba bia enso en komo no gidigidi ne de oti hey camera to no so mo ehwe bia nem se ai ye be di nkomo wate enti na me se mpesa me ti ase se si a ne enim se star boy ene ne nua kwadwo ana do di hye ya kwankran akofa didi abaye wo nyesa aha ana wa nkrobom no sa kire mu se wo nua be ma ye fe ne ben ya wo Francis woni ben Francis akwasi Francis kwaku Francis ya wo pomade wo abrase oni bonzo ne hye hye ni mu aha wono so akwatiti koko o ne kotokoko ne bae ade bre wo bayi te o de bae ni se no fa ase no oni adrebone ena mem boys ni enu no kwadwo ne sa boy no di moto ne hye mi nua ne nsem ena wodi gu mu ama kwa mu je no mu bi e ma mi ba na ediye ama de no ma eden eti star boy no ene ni nua no o frida ho ba mi fie ba na se mi fie o mi na wo se dem wo hu di me ba twan na boss ama ne yi mi pie ba na we se ma me wo ba tan bone pa omo ye me no ena wo ja me ma omo ma di kokoko no moto no egu kokoko ma me wo fade ama me di na me se oh hwebra me bra hu me tinya ma kwan se mo fa moto megu kokoko ma hu ni me wo da ma hu no wo se hwesere ba no mai me hwa anim na egum na me fa de ne call me call just ko ye case o say enye case asem me famra FM na me fa me fa nko be me fa nko enti mo to no na ye de ade pot eni ye tum minimum ade kro me begum tum ti se bi dia apacho te bi dia yam tum na eye powder eye nsuo ana o ti me say fra kokoko no nti minim kwan a o me fra o me di kokoko no o me di gugu o me di kokoko no ti bu se me nyan se sala na ade no se me wa hu wonde wa hu o ya ko mpere mo fa hu no onya ko no so free we nchen kaka twen na nkaka enti we hu no sa me nua sala ka che me ampa anso eti bia na te sense se ya wo bai ti bia te sense ndie because ya na oye de pa na o se no first no oye onfa na onfa mpia bonta na oro no ho ono kwa na o kan na ha oro no ho oda na jo a odi kokko no wie no obebu afa so saa bubu dambari saa sa de kasa che ne se kwa ha ebi akwa mpa me kwa onwe kwa dwuna se kai ba na otwa kwan mu obekro so saa otwam no kọ dan kai enda se yefi akwa kai kwa ya bo no
minya daje ko minya daje mi tie na chi saa me minya ni je minya bo afon so mu okasaka ba twan on say obi ade de okay onidi obi atem wo obe chia okama wo oni mo obe chia okama aha obe chia okama tuwa wo fa susu na ba gidigidi nso a o ma mi se nka yete a o ma mi nso ni mu o se na ma me me nsa o ma mi fa nsa nso ni mu o hwe wanim o se nko dwale o nwale o nchi ni nsa o twitwiri o ni di wanya hwe nti oji bu mu so sa nso a na we kwan obesi a wutimi nso ni mu na ne hwaye den sampa me a na se kokoro so kwan kese no e wa mpa me kwan kese no kokoro so kwan kese pa no kokoro so kwan kese no ko twa me road no ma kaka ye ya yam no Akoma FM 87.9 na no nso okopie kuma south south no obe pie ebe eni na ochekura south no obe pie obe frɛ me ka che me say akura kama ya na otonwom no dollars ba no wona na obe pie south no na wo huna di odina kwota ne fie enti ye hwehwe na yemra ho ne be fa no ampa odi ni sika mu eba ja no e de bai edi be si wonwe me ko fa no wonwe ne de ba fi ye ba ndi adaje ni mu kura fi sa adam ni adaje ni minya hoto ahode minya bi na hwana na wo ka se wo se wo be hye wo ne wase fo ba cho kodwo ne kan ye kwa so gitum kodwo wo be adamfo ye stable nua kodwo ye ko fi okra no sa gitum se wo kan yampa esanse me so na eku me ba no enti obe hye wase ba twan okay okay so asemi ya be ya wo de blame ne ma no ni ntino e no se wo be hye wo ba twan so waje atum se ye nya na ma enenso sesi ama me susu pa se de pa na Starboy ne nua kwadwo dia ya obey me de me susu pa nse me ba ne mumu de me de enokra ba akopɛ me nyame nenso me ba de bara kwa bibi ti sa me de me nye konfo na me nye malam emom baby kakra makɔ ne de me ba na me hwɛ mu se ba na ye bɔne a mehu na ma patch na be ya resa fi ma bro bo se de achi ni papa baby ba ko aduro no ni nyina o ma se me ba ko se me mo na ye mba ne sa omo se omo de oba ne ye den pa cha omo de ne kwaje eskeduo na ye oba ne kwaje na ye na entimi ye yinti odam no mpa no ba ne be se obebo ana sa da so be jimi se du temi ye utimi ye di ukasa no a ombo na osere pa cha de mejitum no na ukunu we nkore akora ni papa we on papa de we yale we da ginya on papa ne kora okora obesu on papa na obesu na Starboy ni kwadwo ya ususuo wachini a yaka cha se obey saka wana wo mo de na kwaje no hwa wo mo so esika na ba wo mo de esika de ama se anti mi ama no ma yeyi esika de anti mi ama to wono kwa nkan na wote no kwadwo no watu ne to aba abetana ho enene na nsa de se me kopem wa akre na manya ka esika na me de aba ha no mo ti me kopem wa no me bia me kopem wa no nipa kwa na oni ho ti me sa me hia ba fie me hwa ne se kai ofo kai omo bi adwuma bi ho abranse sunsu aso kwan so construction se wanse omo ye kwan me hu se mi ni kwa mi se oye bi me wanse ka na ofo no wasi fom ba we se ne nchen e ma na ni akasakasa se mpalcho me ba ne de fine de ko ni bi to ma me ba ne nchen ma odidi matem pa e wo sa kai no odi matem ye no ofo kai na to pa oba wonwe into wonwo nko ba bia en kan na tu no iska na ama etuzu se saka wana nka omde obai kwa kwaje anya yia ejitumpa aya oba ne sei pacha me chini pa esa wuchini ya no de okohu ye no baby ma pesa ka me hu se mba ne kwa bibia se mba ne wo me ne kwa so kwa bibia yenka sansa watata ototo nwom no bia na bibi sa enso be me ko bia mi mo obi dini mum ba ko o ma no asem ba ko o ma no asem ye ba ko pesa mba ndie ni namfo na ye ne sa namfo so mo hu no di no boy enti enya obi ehu na ye omsa na obutimi hunu ka kire we na omuntimi mpe ba ye omka eso ye ne de omutimi nye ende no kwede ba ko pe omka pa bebia omka eso omutimi nye mebre nye se na metie ma fon pa ubusa brasa ubusa ma fon na me fon oba kan bia hu kwajo boaten ye fan sai wori kwajo boaten eti sai pa cho ni di ba emos Akoma FM emos die o ni ga ni mi da so ni o kan boss ni na betimi afre obetimi aka kwajo ati sai bebusa na nsɛm a sɛ obetimi ayi ya kakra sai ne na okay woni wadamfo ekɔ Accra no Starboy kɔ nkan no de ne siye kwajo woni kwajo kɔ Accra no de ne siye boaten Enoch emos emos se ba so be kasa emos yan kasai kasa de na kan why
Wone kwadwo ane star boy ekwa akra no de na siye. Omdo ko hen. Omdo me ko si. Epo. Osu. Osu. Mo ko no omo ka asa mo ko yeden. Wan kan chemene mom. Yekodu na me hu se ode makoma ibo. Emu na menya adwuma na me yale ne start Odo ko man ne ho se ko yeden. Emos. Okase. One wan ka hwe. Ne mo man na ne kansem na Akoma FM 87. manya ni sa. Na man ne kansem be. Wasimit me meja. Amansan mini moja no. Mechechu bia monyele mo lighting. Mpacho monyem biem. We na man ne ka kire o. O ankan sempa ncheme ntia. O ka de na kire o. De na man ne ka kire o. Ma me ne papa ya aka. O ka so ma me no papa ya aka. Ene de biem. 87.9 Kumasi. Afi. Manfu anya manesa. Oh Jesus Christ. Mi ankasa mi nyini pen nti. Mi jini pedi. Eno nso. Ode mbeko. Anisha mama. Eti man o ka se ko yeden wo si ho. Ochimene koi. Otwen wo sen. Ochimene ko. Oye ne sen, ya kire me, oye ne sen. Emos. Yan kasa wa. Kai. Ade na si e, mu ko si ho ne de na si e. Mi huma mu apa. Ana ka je nsimmo. Nti yiri hu adi. Nti nanka epono de meko. Kade epono de mbeko. Nti misima na mesai. Manso misoi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Itu hu ma me wata na wo ba afie no, ede ne bae. Uhu de en. Emos. Ni mo eble ne hanse. Mitimi hu red. Mitimi hu se ya ni nsuku. Ewia ne nsu okun. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ewade nse yede adwuma na eden. Etiefo mo fa nche yesu ye nipa mo fa nche ye pa na ayede bitimi sori na ye pa nka mesome sori ayede aha ya Akoma 87.9 FM Onua TV eso TV stations bebre na wamofa dwumadie yi awie Akoma mu nsem aye hintasem ampa eti Emos uko si na wo ba Akoma nsem ye hintasem ampa ya hintasem bienti Akoma mfuma adwene makoma ntoso eti uko si ho ba no de na be si ye de na wo ko hu ye na ase wo ko ya adwuma na yare ya na mhuse ya na mhuse lighting ya na mhuse nsu ni ewie bubum nti ya me se ntokwa ana ya metiri mu nso ntimi nya ho hwe nti me ne se meto asa na mhuse da bi ase mehye nsoro ana je se bibi ne se metiti metrim mu nso mo sele Tamo sele sei ase metisi obi sele metisi obi edin komo
Okay. Eti dana di nkana okwa akoye mobile money no. Mama say o si wani so ye wutum. Eye wo san. Ko. Obi be yes play. Mintimi nyina bibia no. Mintimi nyina je na no. Eya na se enema bome. Na me de sana. Ablewa. Na mkohwe. Mu bibi nso oslo. Na ye lighting ikura sekan e ka kire ne se nko ya asole. Nso na asole. Kafla. Nana kria we de nana bra. Enyom no batu bi. Nana bra na ne de ayede. Ene de ayede. Ayede. Eti emos enyom na enyom an pemi. Aha to ba ko kire me. To ba ko kire me. Famempe. Ejani mpo. Oyani hakairi enzeni mpo. Nsem doso. Emos to nyom no kire me. Mikasa me kan godo. Yesa me koso akroso. Amane bana junondu de kofo no. Edi kan lord sesa me hyebre. Efri me ekono me me ye wasede. Kan di bisi ni kwadwi me pebre. Enso mbedi ma disi kapre. Aw Ghana nyamie. Maninsi ni Kamaro ni 20 na mi sense fi. Uhia de mi mpo nyamieja. Aw nyamieja na ye. Ti ukọ nkra ni nyina na otonyom no. Ablabone de sa na me no. Nana bram na ne de. Ene de. Na mtonyo. Ama hadwe na otonyo mo. Enyum kwa na oto. Omo ma obibi no me ana. Dari. Ne de ma wo. Aduane ba no mo de. Kasa nti obi a. 87.9 Kumasi. Omo ye de. Omo ye de. Emos. Omma fa. It's no poison. It's saying, not poison, it's saying. Mudi Poison. aya na mi ya dia. Mi ya. We are dear by ne dia na we are na wo hu. Mi ni tuwi. Mi di kumi. Mi kasa ya. Na bi si sha. Awu ma ko ke no me. Emos. Ma bo si the nickname ni eden. Zinji. De mi kana mo sere me. Emos wa kan. Udin ba ko chere me. Udin ba ko ya friend say Zinji. Ani ya ka Zinji. Shwani mi yankasa. Obai ma. Shwani mi yankasa. Amu akoke no me. Amu akoke. Emos. Amu ma obi. Amambi. Wana de ma. Zinji. Omo na de ma me. Kwaju na de ma. Net say. Mabudi bi. Ndimi de share so. What is idea so? Uko die mu. Man tu. Michunu tu. Ndi wana mu se dabi eja ahime. Anze mitie mi ho so. Ho so hu. Ada komo de o. Nzumu. Aduane bi.
because you know challenge Dana Zenji Shebanim. Aha. Shebanim. Nyame wate. Wo so ho ofe. Nti Shebanim ni ani nkomo wate. Dana omoma wo, wo se omoma koke na wo twi tu no. E de na ye o. Sa da no de na ye o. Ma Bibi dajam. Miss Bibi ha e blow. Ase gidi. Nana kria. Di who again? Akoma FM 87.9. Oh again. 12. Who again was 12? Because you are one. Zenji. Where the arrow was. Where the arrow was. One I do. Well, 12 no or more way. O kwa kra o fa bi. I'm really been away. Oh yeah, the my girl. The my girl. That be I don't know that time. Into only die. One man yet. I didn't. With that. Minimum the group. I said ne one no money. Zinji one no money. Until sir. Now ko na adwuma be na aye. Mo kon kran na adwuma be na aye. Adwuma be na mo biye ne nkran ho. Ah kwadwumu de mo okoye. Ka kire ye. Na de adwuma. Akoma FM. Muko wiadi. 7.9 Kumasi. Muko wiadi. Baby. Na mo ye de. Enyuma juma. Na nyumba na animbo. Otu Kristo nyuma na otu de enyum. Antene mo asam. Enyuma ni man some pen. Do ni man so wa trobi. Wa wo nyuma wa tro. Amo trobi. Me trobi. Trogo buku mo hu. Ba ko na no wo bo no. Odo ho nwom. Sa dem ho ye ofedi e bodo nwom ba ko na minti. Zinji. Kamina odi ane. Me da masewa. Amasewa ya sa. Ya kwa homa so na ya ne mami ne sister ba ko ya ne no enkotwe enkomo sister ne din de say Sarah sister Sarah na te say Pacho me here. oh unu aba Doris e wa ha wo de wo ba kwadwo boate aba ha wa kansam ni bebre wada ma wo ba iti bia yi e de pa na watie e de afa ho Pacho ma de mati afa ho any star boy any onua Christy ene da fa Mrs. Taneban e de ne kwa akra eti bi amode ne kwa no eni gina bi ena sister bi fe le bano ne ho atete makakra ya mencha bi obeka ensa oba ya no so no senya abofa no na adwene no abafam kakra ya bi netina ni katia na ne se dano star boy eni onua Christy no akwala no ya bi ko so fuma me no ti eko star boy no ena Christy no ekro no na wode ne ba so fuma me no sa da ne die na me phone na ni adu ultimate ni record Akoma
asama Christine bekan say say anfa akwala na amano amana anfa na amano papa anhwe ne yare a akwala ne ho ntone da da bi ade ko bia ne ho ntone da e kire say so mo de ne ko ye no ena ye papa nke ba ye nke besom na ye bone ne die ye ba o mutiri so na many coins ni fia menya na my sister no so pay coins ni fia wanya na yam pe I can say bayinuma yam pe ha ne che say enyema bi no kire da no dan de o kire nyema pa dan nyema we yenya ni enfama no ejiri die ye je me ba no e de me da afie ye sa kwala na sa ti ye biem sa ko ho mo mo ne ko da ma de chi na de chi ye no ni akwasi ye ko je ye ba no ye ko ye o tintina ye nfa mo papa no papa nsa kwala no ya fa na mo papa na ne ho nto no kwala no ho nto no amu sa tre ni ma bebre e ka ho ma e ti won mo no akwala ni abon ho ka papa ye ntrase ye nai akwala mi ni ya bre papa ye nai akwala ni ye kana man ho tsamwa e ti na ni so na star boy na sa be twem na wo hunu wo hunu pe ma ko bo ni ana mane no ma sa fa ye de ombe na ya re na fa atri nti ya bre papa ma me ka se me ya na eto ya bre papa eti ne ana mo no be ka kire me se wo de be ba ho ana me si you on fa ne mra na so wo de ba na don fo mo ayen na mo madawo ma mo first star boy no eni wo nua no na mo nsa mo mayen sei ba bi o mo ja fala na ko ye no wo mo nche na mo nche ho adumade na fala no na o ma dawo ma o mo hwe no e ma no ho nto no e mayen wo se se ya anfa fala na ma no maka si suja si ya anfa fala na ma o ma mo papa na hwe ne dia ba bi e dia fala no be kopia o nya ya resa na ai sister Sarah wo mo papa no nya botre mame sister Sarah sister aha wo mo papa na chenchina yiram wo se gise wono na mode akra na bre no no wo ye konfo edunsi ana se ade enti ana wono ankasa epese woje akra yi ehwe no ati wo tete ha ma kakra ma no tete onya konfo nye dinsi ma nko ana tete. Okay, na etisa sadia mesa bisa bia mo se adenti na ne munya ne ma no mo ba ne nkwanti na msempani fo se ba bia chechera boa no ha ne esa no monya sini si bia se na mo mo sa so na esi a mo ba na yese nti adenti na mo fa ne ma no na wonsa ne yare se de ono ahye bo no me pa cho die nti ayenso yenye mo fa ne ma no se ga e twatwo kula akola no ya hwe na ma ne ho ato na ka aka kakra no omu ba fie ho e de moto e de bu kokom e ma akala ni bi sister e se wani e se o ka kire e ka kiti na kakala no wo wi ni nyankopon boa ya sa wo no e se wo sa wo da na ma ne de ma te se o we ne preko obeku no kula obesa akala no kula obesa kula wo se wo mo de moto ebe gu aduro mu anase ebe gu aduane mu ada na mansama wo mo abenase ahifie wo mo firi wo da ho de da wo nwa ahifie anase joshua ahifie kura mo ankosama wo mo so ebre ba fa no me bla na ji sa aduro no ebe mpa ye gu so edi gu ni etina wo no gibi ka boy no wo kan so ni aflisi no di kokoni bi etu odi kokoni bi sa no amaye ya dina ntwe ma so se e bia no e na aye ne saa but ye bi ko ba bi no e de ko ti ni saa se koko no de ma no kula no moto no na nya de pa na ni kwan se ege ye di ko moto no de kan se mam de moto no fla koko no de ma no ba no mba ka kire wo bra se e ye dura e betimi ama ne ho ato na na am se wo bi a wo pa wo de hia ye na de aye da no sa be wura ofie de ade ma wa wo je se ma bom pa ye gu so e de afredu ane ama me wo fa se di me eble ba sa me bisa me bla no mo se wo mo ka kire ne se e da ma na da ama kikiri na o ye ni nyina e jai
enti na ma ono so di e bo kwa ye dugu so e de branga so say from so no e bi be wo kakra cha say na bia say na sleeping pills bebre e wo hono manka mo anka sa mo betumi atobi we ya motamfo say de mo bo ma ye ya motamfo a wo say mo ade wono ko na sa ba say de ade a wonim na de ban e de aba say fafra aduane ma wo ba na wo sa age e de afra aduane ma wo fase a e kwa bi so nya na wo do ho ama no sanse me bla na ye me ni mo hu ana mi sa me to se mi awre no ama 87.9 e se yin na o mi na ni kun mi suma ni kun ti me to na ni kun science mi peja me ni preocupe ni sa no kwa de no wo dem owura dem ni peja me ni preocupe ni se koko no we di play ya dun fi na bi sanse bla adai e di ade na o di afra e no so o pese oda kikiki na wo ye ni na pese oda ntira. Okay, Sister Sarah, wo bali ba ye no, wo busa na adwuma pote a wo konkra koye ye. And I'm saying some go to me ya no na so adura adwuma no so a wo ye di. Mo bo na busa na adwuma pote a wo konkra. Wo na afefo e koye ye. Ai. So man koye mobile money. Mobile money no man koye ye. Yo, Mate, I'm saying somehow what can you know? What's a penny in Cancanti? Young Fauci, I say, I am going sister, so now me beside the BM said, time I'll ban the corn cry first one now, or say, or didn't come by, you know, or buy and what is cabai. What didn't call first one now, what's in our yam she one one. Nanka unya ya, and cow by manaba. I did him wa fade or buy ya. Nammy besides, I didn't know buy or buy one you are the answer one, woman, a coin or discover. Sabe omba mo koye no emu an oyale ye no na me se oba ye no discover na makodi na wotwepe na oba ye dabi na dabi nya se oba kwa na bibia nsesan wona brabo dabi no de otie kama no a okay kwadwo yansa ni nkomo ni biem okonkra na adwuma be na akoye ye mobile money eno nkwa na akoye ye hello facing ye dia eno nkwa na nkwa ye facing eno ne ye dia ka kire me pese me ye bi ye dia ka kire me hwe nim ne nkasa ye dia facing ne ye dia yeah Akoma FM eno ne ye dia facing ne ye dia Emos we ada wo fu me Nsem ano ne yade a facing ne yade facing adwuma no mo ya ne sai ni meka na waka ntina mo ka ne sai kana men ka bi ya wo ka ne sai fa ne sa wo na wo kire mo ka na ma je so sai se bibi ento ya na menye na gia ene em facing bibi nto yi a eno ne yade ade a mo ya ne sai Emos so se na mo ye mobile money e na facing me boa me little mistake mistake bem mistake bia me kasa ntimi ara omso ka ombeku ana Akoma FM 87.9 Kumasi. Emos omso ka ombeku ana start okay okay sembi say ba ya na ya hwe honhom fam na ya hwe honam fam na ye bi nso wa aguna sa man ye ba ne se spiritual problem bia wono na awie bremu de wo so anu nti ye kɔ ne nkyɛn na ya semi watumi aboa ye kakra na wada ma wie meni atiefo emo ha ema me je so na menim se nkomo no watie bi dia wontie bi nso a mi somre obata bi de ne baba mu 23 years aba ye fie ha sei na wase ne bai na yonkofo mienu ade ne konkran se wo mu kobubra na so ekọ wie ye no hwa am se kwan bi so no enka ayonkofo di akola no kwa nyankamade akopesika ne ate afa akora yi so ma ensam no bi obusa no a woyi ano bi so a wonyi ano
ebi so kura wajina ho na ne se be ma 23 years asabi wa fa ba pan wonyini sabe ne be ma nyina emfa ento so ensem bi se no na ya na wonwom no ya na etesen wadama yo mika atiefo bi aha ana ma fam nyina no sai ya duma no ntitemu bebre ewom ntitemu no sai atese wo kwaso your presby your methodist your woman fa ani aduma no tie na sa sikaduro no wo mo kwa wo mo kogye no obo ha wo mo nipa na dada wa odo wo kwa no e dia na wo kra ni sa eti ni me be ya fa ho bia na beti ya ga ba wa ya de wo kwa no ho eti sa wo mo kwa no o mo anya agem papa o mo ni sa o mo de no kwa akọ wo se ka so eti na otimi eyare ya no na je se ko na obo kwa ne se ko mu nyina na nka kwa akwaje na mom no enka mienu yi ade kwadwobo aten akwa woro se kan so sa eti adambo papo de bere ni nipa kwa ya ni o ja bebre no eso bia no na kra o se sunsumu no ayete se nyina ye namu awon mo a wutri ko share obi esi eni o se me ni ko je na ti wo na se ma bra bo ko so se wa ye yie eto nya bi transfer no ma no no a na busua no so sa e ko jo bo atete ade ni e da se no eto sa na ewi ase no ekwo but akwana menani ana ho ebi no wo wa sa dan so na wo di wo du tu kwa no ono nka no kwa na nkyerɛ to baka to sɛ yɛnkɔ sɛ so wo hwehwɛ mu di di anti ɛkɔ a konfuo no anasa bi yɛ ni na nim sɛ wo yɛ de wo ba a yɛ de bɛ sɛ ade no o sɛ so mu sika na amo sɛ ayi akola no na ayare eti so wo to so mo ka sɛ kakra no wo bɛtɔ de pa de agusia de na mo mo no de nakɔ sɛ ma me kakra me kan sɛ do wo yɛ ne sɛ nipa hu ati eti me sɛ on pe baabi no on fa ne ba no nkɔ fa ne yade na ne yɛntimi ɛnsiso bia nam sɛ asɛm deɛ ba ɔyɛ baatan no bia ɔno bɛka ne sɛ deɛ bɛɛ de nanso yɛnkeka bi nsie ni akora no no wasɛm kyerɛ sɛ ɔkɔɔsii ɔkɔɔpo ɔkɔhu maame wata ɛne adeɛ firi hɔ ba no nam sɛ afei deɛ tete fa so ne adeɛ a nana ɛno na kyerɛ sɛn sɛ ɔmo akɔpo so akɔhu maame wata no na kyerɛ sɛ ɔmo yi no ɔmo yɛ no a ɔmo di mogya ayɛ no emu bi na ɔkɔɔyɛ ma ɔpɔ no na ɔpɔ no dida ɔpɔ no yɛ te sɛ wiase nyinaa sɛdeɛ yɛnam yɛ a biribiara bi wɔ bɔne wɔ hɔ papa wɔ hɔ sɛ sɔfo sɛ nyɛ papa a sɛ nkɔmɔ nkɔbɔ su wɔ nsuo mu ahu deɛ mekyerɛ no eti ɔno ne kra no sa ɛne sɛ ɔpo nneɛma bebree wɔ mu na nsɛ sɛ deɛ ɔbɛtɔ internet ɔpɔ no na obi di kaa ɛnam ɔpɔ no mu eti na hɔ deɛ nneɛma bebree wɔ hɔ na sɛ wɔn wahoɔden ne ntumi bi a wobɛbɔ dam ɛsɛ sɛ maame wata ɛba wo system paakyɛ wo a woyɛ program yi na mede wakɔ sɛ mepɛ sɛ wo so wopɛ sika nti mede wokɔ mpena no na wo maame wata a wobɛdwa ne anaasɛ wobɛto aba me nana hɔ mɛwu koraa ɛdaa na ɛteɛ ɛti ɔno no ɔmɔ di kan yɛ na ne kra no amoa wɔ mu ɛna ɛde abɔde no so no maame no ɔwɔ ne ba no ɛde ɛmu sɛ kristo no ɔde awɔ ne ba wɔbi a wontumi nkum ne ba obi a wontumi nsaa ne ba wɔkɔdwa bɔ akyɛre deɛ sɛ wɔne wɔn ansesa wo so ɔkɔgye bi na wɔn akɔ so ɔbɛde ne ɔkɔgye bi a ɛne ɔno kɔgye bɔ akyɛ no ɔno anɛpɛ na n'aba ne sɛ no wada ama anidasoɔ bi wɔ hɔ anidasoɔ ɔno na meka sɛ maame ne mfa ne ba ne mma wɔn mu sɛ ɔmo nkɔnkɔsa ne yadeɛ ɔno ama bɔ so ɔmo mfa ne ba ne nante onyame otumi bi nyinaa yɛ otumi biribiara yɛdwuma no sɛ wɔnɔpa mekɔ nsuo no nka sɛ awurade mabɔ otua mekɔ a memfa soɔ mabɛda wo na abɔ nsuo sɛ tumi a wontumi mfa mmoa de na metumi mfa nsa yadeɛ metumi mfa mpɛ sika metumi mfa nyi obi anim onyam sɛ bɛyɛ na ɛhɔ obi a metumi mfitwa nyɛ no no ne nyinaa no onyame ne nsa wɔ mu sɛ ɔte aseɛ nti maame no mfa ne ba ne nante deɛ wɔda ma ɛmɔ bɛ na wobɛtumi de aboa yɛn sɛbi dɛ mene mo anante da ne nyimme akɔhyia nyimme wɔ isaa ɛfɛ no bebree maame no bɛtumi de n'aba de a ɛyɛ nti atoɔ ɛsɛ wɔde sika a mɛka sɛ ɔnkɔtako mmara na mayɛ ama no meyɛma no deɛ no kɔ deɛ ɔno amɛtrɛ te deɛ no so na ɔnka na ne ɛda ase ama me ne suo ne bi apepa kɔyɛ ka kyɛ ne nanankasa ne nanankasa nana yɛ yi mebe ɔbɛba bɛtɛn a wɔba no
ọmọ na nyama no ko nhyiamu ya to na baka sana na ye bi mare ntre ma me praye na bi ọba de bi ama ọba na ma me dan na ma se ya de na ma da ase so ya da ase na ya da ase papa na pia we de wa ma menisu ya pepa mare ho no so ate na mse nsem mi se no ho we ye ba tan a ko nsunu mu na nakua esi wa koma mu ya he mane sa ye mema ne sa ye esi wa koma mu na ate nsunu se unhunu asem we bi da ho beje wonsem se wukuta be ma afefefe se nanim dadwa hwe se de ositie na wonim se wa wie 23 years there. Why be marry an? Why be marry? Wo metiti bibia tantan bia na say wo sa eye nuoma bia ahoden ye de animu. Ha adwene. Say mami wo brepa o. Afimu nie. Enya something to. Enya easy. Wo just sa. Nyame de kura ne mu ko no kwa wo be fa ne ba hu awu agya no. Eye say ya wo je baby abewrabia so ya beje wo. Ya beje wo. Baby abewrabia. Wo so akom ya ye 20. Yes ka kura wo de ba akwa na ye den. Wo ye ba tan wo be dada. Aye den. Wo bewura ha ye je. Koto ho ahwan enye easy. Abata enye easy. Enti na Yesu sa wo eno ba ye Yesu sa. Agenu ne so na so say dey asam tie no. Na say na producer e twatis. Ya ordeni wram. Ya mfa bia nhye bi mu a enye yie. Enu ne so kora. Na so ye be ne den. Enti yenye ni da so afri na ye bi ho idie. Asa ya koma mu adwojo kakra. Na Yesu agyae. Yesu agyae. Yenim se nyame beye ni nyina mo no na ye fa futu obi wa wosi so a na osi ayonko bro so a woni ka wodaye ya wose ka wodaye ya na adwene nyina ye ne namfofo adamfo bi ye ne nso adamfo bi de bi ko se ye na se me kra me about time kra no wadamfo obadi adamfo obafia hwe adamfo ni yiye adamfo no hwe ni yiye utumi hwe adamfo bi ho a bepem fom e se wo ka kire wo ba ne se wei eni ni ni agoro okay wo ba wie school a wo na wo pa adwuma de ama no ho okon kran akwaje die onim ho anya Nana home na yanko Forensic Ventures wana Dr. Kura aboto Dr. Bibia boko de boko pa na ye de radiase nyame adom Bibia boko Forensic Ventures na de na de braye ama me dase o ba adwuma so na ye de nyame ase me dase na mechia wo no machi watifo nyina na me de njia kese so magana fo nyina se de bia omunya so pa na omutie yen ana omusa to ye nupa no ema yen enne ye dra ye fre no Zahara Mixture ene ni G capsules eje do won waso a o so do fo bia ga na ni bia onya se do we bi na wode no e denti na me kasa ye dro we eye number 1 immune system booster kese a se wo ho ni bo se nipa miense bi a o mo ho no manya yare bi na se yale aka wo ma wo bo se ba ko bu wo ma ono nko a ye ma na dro a bo se on responded to treatment odofo wo ho na wote sa edura uhia ebeboost immune system no amwonya hodene ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules se wo de sesan obu ho a oda sore anopampo ne wakoni dwuma so a na adane amane na adane ohaw e de ama no odofo edura me kamfo de ama wa ebeboa ebeboost immune system na mwonya hodene ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules ya dro we esa ya do won waso a ebo oba sima bia white pa etete no aya na empem bebere no oba bi wo otimi kase white eye mayare magia tum ene ma betena oba mesrew se otemenka ewo ate otemenka ewo Akoma FM ha na o se hweme wo onua TV so a oba manyi ntum edura me kamfo dia mawa ebe mawa himfie ho etwa yopo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a enam yare bi te se gonorrhea syphilis ama ensansan abegu na himfie ho oyo oba na sa wo highway ana etetewa mesre okọ herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop sisi a na pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules uto adro na ubehwie mixture no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho adura no mre so a no wahwie mixture no miensa na de capsules no mienu aka ho me patch sa udi ensuo no na benom topaye no oba mesrew nom toatoa so se de be ya enam yare gonorrhea bia etetewo ha wadwene ene white odi epabu a
ahyɛ wo so akyɛ ne nyinaa ɛbɛfiri hɔ yɛaduro wei ɛsa yɛaduro wɔn waso a sɛ woyɛ ɔbaa na wɔ hɔ na wonya wo menses na wote yaw na wobrɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules aba sɛ ɛbɛboa wo sɛ wonya wo menses so na wo flow no ɛntimi ɛmma yie ɔbaa mesrɛ wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛno ne yɛduro a ɛbɛboostu ama wo flow no atimi aba yie yɛaduro wei ɛsa yɛduro wɔn waso a ɛboa bɛrima bi a wawura tokoro bɔ ne mu ate nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea sɛ woyɛ bɛrima na wɔte nnam yareɛ na obɛrima no hia na ehi obɛrima no fɔwa na ɛfɔm ɔhɔ a ɔbɔ sɛ obɛrima mu nyinaa ɛhyehyɛw bɔ sɛ wonama na emu bɔ pɛ unya diabetes so ɔhɔ a kakra bi a na dwonso aka ho wonam kakra bi a na dwonso aka ho wadwonso awie no so no wobɔ sɛ nsu fitaa edfiri obɛrima no mu ɛba bɛrima mesrɛw ɛyɛ nnam yareɛ ne wanya na adura ɛbɛboa wo adura ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ ama ho atɔw ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a nnam yareɛ ma ensansan abɛgu ne bɛrima no ho prekɛsɛn bɛrima mesrɛw pɛyɛ duro yɛ kyiri kwan ukɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia odie oso pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules for you waduro nanom toatoa so na gonorrhea bia ahyɛ wo so akyɛ for 10 years syphilis bia ahyɛ wo so akyɛ for 15 years yɛduro bɛboa de hia ne sɛ onya akwadworo na obɛnom atoatoa so onum bi nenkasa ne nansa so ana okonum bi yɛduro wei ɛsa yɛduro wɔn aso a mesi no bra bi wom sɛ ɔsa paa ɛtete wo sɛ ɔsa ɛha wadwene sɛ ɔsa ɛma wonya asomdue na undidi mpo a na oyemu dwan wo wode aduane to oyem so a na oyemu dwan wo edura no mre so obo sɛ obu nyina ɛhyehyɛ ɔdɔfo edura ɛbɛboa wo edura me kamfo de amawa pebisisia ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules odofo media phone numbers ni betudwa ebia na opeye ndo ibia ton anase nkomo bi wo ho frɛ yensisi a ne yɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo yabekọ yedro a yefe no Zahara man capsules se dro we o se bema bia onya binom se oye bema nko ade mesrew pe Zahara man capsules mane mew na fa ye wadro yedro aye natural herbs enye memedro na ne mafrafre ni bia na onoma obode ni nyina ehyehyew na onoma na ho woso ni bia se wo ye bema na wo ye mere wompam a ya to din wa minute bema udi boani ane ye pamoa moakọ bema mesrew Zahara man capsules ebedi wasema ma Zahara man capsules ama atwetwe a ye twetwe wo ni nyina no ebebo amwagina so pintin ewompam ye duro wei esa ye duro won waso a eboa bema bi asisi yale etete no ha na adwene entimi mani ndi mensem wompam woyɛ bɛma na sisi yale agye woboso sisi yale entimi ema wonni mensem wompam a bɛma mesrew pe Zahara man capsules echira kwan sisi ya ko herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ebenwo total dro na obenom no topa ye no mienu anopa mienu anumere bɛma wode fa Zahara man ye wadu nom toatoa so na obehu sɛ omre ye na waye wompam a mensem a untimi nni emye twetwewo a ye fro 1 minute bema ni nyina no ni nyina ebefiri ho ye duro wei esa ye duro won waso a ebo bema bia ne sperms no ayemre ebo amwa boost o sperm count no so wo ye bema no wayemre paade pe Zahara man capsules na nom toatoa so na emboost o sperm count no odofo ye beko ye dura ye fre no hindi herbal mixture sa duro wei aye duro won waso a eboa odofo bi a malaria fever etete no so odofo wo ho na etridi mo wa no sometimes na agya utipaye na ma nipadua ni nyina ye hyehye na ma uti nyina eye wo ya edura no pampo na udidi anasa numre mpo a untimi nampo no wanya hoto aduane to yemu mpo a wo mena aduane no mpo no entimi nkọ odofo edura me kamfo ede ama wa ebeboa wo ebema etridi mo wa na
atunkosua gu mu ni nyina no ebefiri ho obu ha malaria fever tete na to the sense say ntuntum po efa no ho no ka ne ba kumpo a na asa akonwa ne yare no na diabre no odofo pehindi heba Mr. Chira kwan aduro na basa ebeboawo ya aduro wei esa ya aduro wonwaso a ebo odofo bia typhoid fever pa tete no so odofo typhoid fever hawa adwene typhoid fever ma wonya ahomka typhoid fever ama sometimes ubon say nipadua ni nyina atimi hyehyehye ubon say body temperature no kwa na ekosoro ubon say adano wayemhyehye odofo pehindi heba Mr. Chira kwan ko heba shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop sisi a uduru wa o se yemaw hindi heba Mr. utodro na ubetwa kapo no miensa anopa miensa anumere ya duro wei esa ya dun wonwaso a ebo odophobia diabetes tete na emani nya asumdue emani nya ahomka so odofo diabetes abetoa wo so na eduro numere se ubeda pa de o se dwonso a no bemo adwonso a odofo wo so pe hindi heba Mr. Chira kwan se diabetes ama wo so tia na ete fonwa na ofonwa hindi heba Mr. ene waje nkwa obi wo so a high blood pressure pa tete no so odofo sa o ha we na wom na unhunu de unya nipadua no unhunu de unya wo ho a odofo pe hindi heba Mr. eno ne adura ebeboa obi wo so a adwuma wo ye no imprem bebre no oye adwuma wo gya ho obi te se obu ya te se obi o tondoko no anase obi o yekoko de bia na adwuma no egya ho adwuma no wo ye odofo adura ebesiesie nipadua no adura ebema nipadua no ayefe adura obenoma osori ado pampo asa akoye wadwuma na wonte bre eni hindi heba Mr. ko heba shop sisi a pharmacy shop sisi a anasa licensed chemical shop sisi a uduru ho a wo se yemaw hindi heba Mr. utodro na obenom kapo no miensa anopa miensa awia miensa numre odofo saje afun na masibiem ebia na upeye ndo ibia ton anasa enkomo bi wo ho 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odofo ye dura ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ebo boost immune system no amonya hodene esetu infection bia sete se gonorrhea syphilis ene ye dura ye fe no Zahara man capsules ebo be me bia ye twetwe no amanagina so pintin awompam ene ye dura ye fe no hindi heba Mr. ebo odophobia malaria fever typhoid fever diabetes ene high blood pressure tete no ya to pete herbal shop pharmacy shop ene licensed chemical shop bia no do for men twen enyare ansa no wapege nupa ibi anom medase ama medase aya Forensic Ventures Dr. Sentra honka so ba bia white eno ba bia white eno ba bia bosome so ba treat white o se ha anya no ma bomodin penro na efatu ase nro no aya Forensic wo nro na wo mode aba adwaso no ya tonkra na onwene da ho de akoya me area mo ntino star boy ane mo amoka ho ne de em say mo nche da ni akire sa because onwene da ho de em say important one man ti abesere pa da ho fo ne onwefo amutie ye no bunim ba bia star boy anase kwadwo ewa sade akwade te bia na ye ntino wo mo numbers kura no wantumi anya amfa mre yen sa nso so na maame nso so wono so wantumi amfa ma ntino ye baba na ye ne maame na abawie na mse na ye bia so ye mu de ye hyada ntwe nkomo tenteni bebre na emom ye baba na ya betonkra ansa na no ye da ye ho ye baba sisi a. Why are you scratching so fast on the Pepsodent box? I want to be the yo, I just so for ya chiamo Abenase adwunase for I just want you for da hodo na so ene asiempon for kwa so ya chiacha mu nyina atena ene do nyina fo nyina ya chiacha mane mo mpesua no so na ya drei Abenase ne ya drum mama ya Abenase na de yakom yo de na edu fra Abenase de ba ye fi ha acho de mi free Abenase ba ni se iba ko jobo ati Akoma FM na o na mfo bi ti na mfo no free down enti o pacho mi mo di ana bo mu di se de ba na mfo no adamfo no fe no star boy ena woni ade kodwo enti star boy ni na enam so ma me bai ehu oni akodwo okay enti oni school ena star boy so mo ni kwakra ti o mi ni kwakra no
na me bayi omo ko ye be na otwe mensa na mba ne frɛ me sɛ oyare ana me frɛ omo ka kyerɛ omo sɛ oyare dia omo fa ne mrɛ me ana omo ka kyerɛ me sɛ omo osofo bi a omo beti gina kwa koma no nti omo ka fa na me sɛ da bi mu fa ne mra na me mfima de nko ba bi afi me frɛ omo na omo sere ti me hwɛ ya omo fa ne ma ti wo ma me bi frɛ ma na ka kyerɛ me sɛ sister me pa wo kyerɛ wo ba ne kodwo bo aten na me sɛ ai na wo sɛ wo ba no dia na wo be tu kwan ba enkran na woni dan na wo ma ba na ba na wo ba no sɛ wa wo ni hu me mo anu da koye de woni be enti me enkran ni emo minti twi na wo tinya bo be ofi dia me de bebro na sɛ ni mganya ni ase enti me wo no ma na dwo be du me no gram hu sɛ kodwo bo aten bo epon ampa wo ka ne sa be ka ne sa no ade achi me frɛ starboy ne maame e ka kyerɛ ne sɛ de me ba ne yɛ no me hunu so enti won fa ne ma no na ne ma ne mra na me busa won sɛ ebi akwa ne ko boni bia na me kwa me fa so maame ne ka kyerɛ ne sɛ ne ba na fa na ka kyerɛ ne sɛ ne ba na kwa mu wi enti e beti na ne so me so ba no abra sɛ won down edwuna sɛ Sarpong ye ka sɛ wi a odi mfrɛ bibia no wi asɛ no iwi ase a bae enti me ya pa me yedi se me ba na sa me pa kwa na ya resa enti me se ha na me de ne ko me se ha na me de ne ko masomo a afi wo mo aide ensi wo no ti na no ya no bae mfa minister ba ko di mechi me bra ba ko na me se ma te se wo ma ba ene yenko o mo fie wo enti yakoye na ekuto na mpa mbu se kwan so na ebo ya mane se kwan fa so ne akwa na koye ni ebi okoye bone ni na o se mbara nkonko ye hwi na emu ni nya akwa na ma mo enenso o papa ene onya starboy ena kodwu no se bi jana ma mo enenso na mo de mo du kan obenya ayaresa enye sa bi be chiri sa mebre onya ayaresa da ho kan ne ma bebrebe ma mo kan miska se ne ni ntum je se obi a wo ye wo de wotimi sɛ nya oba ema no enti ba sa ne bu fi na no so le ba fie me ba fie no ebe ne na nso na kodwo boate na nyidi da na de mai kete ti ba na me ko hye dem na me su ti bi hye dem no me tia no sɛ baby Francis kogu Francis opa ma de o abana se kwa na wo oni bu nso le hwe ne mu we tele ni o ka je se mana tre eni chensi na oma akwani kokoma na no so sanse ni nyam ntime do ko ya tene ni chance ni bre ni nyam me de bia na me sa ko hye dem wona mo ti hye dem wona mo me mpie da me ba na mba no e di kokona na moto eni tuntum egu ade mu na mba na mo na mba ni se ma wo ba tan boni o na omo ya mi e na wasan akofa mo fi dan amo mo di moto abigu ko mama di na me se na hu woni di ba na na ntina ena ma ko fa atre no ne fok no serba ne bre wo fa no so fa na woni kokono na mi se wo fa ne bitimi age ono mba ba kwa mande ade na ide agu ama wadi me ba no wo fi papa da ne mo yedin efi sa ba no me ba de hu ba bia enye ade ne mo yedin di na mi no kra ama na se ko ye ko oye be piku ba se south e wona ba be ye o to na de ka sa che ne se kwa o jehoro mo a na boy sansa be fa na ho o me fa na ho na mo kope na de na saba se me bre masomo a ni so mfo ti ama me da man se da bi de ko nje my bobo se me ni obi ha ti me la be tam na ma bo me okay obey na ti wonchen obey na ti wonchen YouTube Akoma FM 879 Onua TV any TV stations ahodo a eka ho esom ya ne Mame Doris Amankwa wo fra bana se adwoso abana se wone de ba kwadwo boaten na wo studio ha se na abante no akwakwaye se wo to dwom no ye beba na ebusa ne nsem mienu se bia wono anso na ne dwumto mu no ko okope bambo bi na abane sa nso so a make wo sere hwemani mu a kwadwo yo nansa na no happy birthday na ya hotel for neto so efama me happy birthday enkoma Edith Amponsa Haywood Edith
Amponsa Haywood. What Haywood ne de na kyerɛ sɛ producer Ishmael Haywood wɔn ankasa ni production awie wɔ sɛ yɛ ma na woda pa ɛma no ɛnonom wɔn ani nua ba maame kro papa kro ya wɔyɛ midwife ɛwɔ Cape Coast Regional Hospital ɛna Awurade ɛde afe baako aka ne mfie ho ɛno nti we de yɛ ankasa champion producer Ishmael Haywood ne nua ba Edith Amponsa Haywood nyame ɛhyira wo papa nyame pa ɛne ɛsrɛ de ma wɔ sɛ nyame ɛnkɔsoa ɛnomo ɔmfa mfiri adomo ɛnkɔ adomo nhyiramu nkɔ nhyiramu abrabɔ yi adeɛ bi a ɛwɔ mu atwɛde ampɔn ɛde dum nipa bi a nyame nankasa wɔmfa bi ɛnomo kwadwo na me ka asɛm bi na wo sere kwadwo yi hwɛmanim ne ɛnkasa emos na me bisa wo sɛ ɛnwomtoɔ no woto ya koduru sɛn na wo shows ni adeɛ kɔ nkra na wo shows ana me sɛ na wo sɛ ho sa na wo shows ni bi wai Dane na wo club ne pap Paradise na ukoto nyom Zinji Paradise na akoto nyom okay nti nyom na bi wo YouTube ni ade a Verase uko YouTube a ye ko YouTube a ye pese etie nyom ni bia yesen Zinji enko a ana Zinji music Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, na Emos way. Edru baabi no na wo pese wo ye star. Enti na star boy mo ene kwadwo mo ka se yenko si a wodi omachi ene omko ena na. Oh, na me pese ene future blight. Obi atonyom de obviously wasa utimi gidi na pesa gidi nti se black homoni ade black sheriff ni ade a na pesa o yesa obviously ampani ampa nti anyum to sana pesa ni yesa na pesa o ti se hwan na pesa o yesa hwan na pesa ni superstar ti se kwame yuji na hwan kede sakode ana biu strong man Bubo bi ka ho man pesa ti so ma me pesa ni yese na erunti na star boy ene kwadwo ka se yenko si na pesa ni nyamedwuma na pesa we nyamedwuma ne de wo ye enche nyame de ne sabe ka ma watimi ai na dwuma na wate na me bisa se na wo pesa wo ye star ti se black sheriff kwame Eugene omo a wabobo omo din no enti na wone star boy ene kwadwo ko si na enu nti na mkoye no hwana de adwen ne bae me wo omo hwa mo a se de ne mfa wo na se na meka ho wale ka se yekosi una ka se opese ukosi ana so mo ka se yenkosi na ebe star 87.9 Kumasi. Yo ne ka se menko me kwa na mente me ho ase no mbetwe me sa eti komo de ehwe ne funny phone ye ehwe ne funny fa ebetumi aba se de maame ne ka no ebia enko mo de ko enyankoma de ampa ene betumi nso aba se nkran na omkoye se omkofa nwom to ne so na akola idi ayekese na mse in a way no enko betumi je me church adome boys raskuku fans pum na o manager ne hwan na o manager ne e fa ne say enwom no wana na manager u Priesty Akoma FM 87.9 Priesty ne hwan ya mame Priesty ne hwan ya kwadwo na wabo ne din no eti Priesty na ya o manager me na mpeso no ne manager fisa me munisi na o muno eti anwom to ni ntina Priesty ka sa ye nkonkran no anyum to ntina Priesty ka sa ye nkonkran ani obai ma eti anyum to na ntina Priesty a oye o manager na edo ko si no afi FM 87.9 Kumasi. na mpese mi ya blase
ahurase na de de na wo mo ni ntina pese o ya ahurase okay eti komo na ye fa ne fa aye e fa ne fa betumi abase na ka mantie yi ade ne ko enyankama de saka wa ya mpa betumi so abase afi me chia benase boys aha benase wadan fopa ne ah me chia omo kofi sofu kofi ma blue boys ana yi yese why star wa hu so ba onu TV so de why star onu TV ayo nia ene onia me chia mo me chia onia crew nyina hwa na onim no hwa na onim no Jinya me yo yate jinya me fam wonu nyina kwajo so ochiachia mo nyina wachia mo nyina anyu no ba mamba kwa anza no akwa na se eye onyum no ye hwe na onu TV so ne ye wono nyame yado na ahoto wa ame wa Akoma o se bia be fa o eti bomba akọ ne enko ya na mpodo nyum enti bomba akọ ne enko 87.9 Kumasi. Midin dia ma Serwaa Mimpro Stigi yanko Stigi hwemani mai hello di obetumi aya no aya na yanko to ba ko eni yanko no bi hwew pa ya no dia banum grow fine ya banum dia ya na ye dia ba na ba o maye wura hwa na so mu ana wa maye sirbim grow fine herbal tonic moja dromu super obi a wadwuma eden wo brepa akodru fi amsrom ya bomode ana no bia ne ani ala agent wotena se ama yade no sesa ugu wasa na waso ba ehye wonya grow fine moja dro na wono no ma bia no na immune system no gina na so papa waba wo bre wa fichi kwa ho ba bi wo obu ni nsase ya na eni mo nyampa ba wa kana ni masisu wa ya wa wona mo no nyasmehwa bomode sa wo sabe ka grow fine herbal tonic sa ha no nyina ebesia no e dia ma wa yade wo nyante apo a bomode na wo sa enka bia dia wa yade ayi no so kofia bomode kwanom grow fine mojadro ebeboa ama wate asikinkan 0244 596 532 0244 596 532 ofrepe Dr. Grow Fine Dr. Mensis wombeje osuna baby awo bia no womachro baby a Grow Fine mojadro no benya bi atom ni World Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimosin Kranfo no menka nkyere mo se doctor na wo ma wo no enkranfo na mo pa wo no mo hia no e wo circle Kwame Nkrumah circle Fotorama Dynamo ene Golf filling station no ene bo ho a esanso ne NS chemist edi animhwe eti wo hia no ana de awo ho asem no wo de akoto Dr. Penina nkase ni woni scientist ni nyina e beboa wo na so awo no ho asem wo maso ano e de ama afa kidney ene liver yade akese no a wo bi nya mepe no a hyase ye ne nsam ase no mesra wo ne de doctor ya bai de wo tu ase kra e de ama halitosis wo no mo nka no yese wo trim e wo yam ba bia wo bia no kona doctor won fa bibidrom entu ase emfama ba ma wa ye mrempam wo ni nyina no ka ho e na ya na awo no ti kwa kire mu nyina da modi mani be kire mu e wo ni World Scientific Clinic and Diagnostic Services 0244 087687 0244 087687 Kumasi Atonsu Monaco Junction woni adansi rural bank no e na edi enimhwe Eve labor pad bema wo ba tan why guy eno ntia wo no wa wawie wa bedru fi a pad ade siesie hu abebo ho ban e de free infections ahodo nyina ho no eye Eve labor pad afei na wo time aso ya wo so be kwa wo so a niema na wo de kono ano bo modin say pad na ya twahye mu no wo beto Eve labor pad me kan fo na bere bia de chiro enam say 100% organic e bo ma ye ho ban awochi infections no esini nyina no kwan kama e de ema 0550 000990 0550 000990 frepe ene Eve labor pad Eve product wo na dia badwa so wo no mankasa ebeje wo so afa La Quinta Lodge e wo Kokoso last stop baby a wo mo gi ahoho etriti wo pa so hina na so hempon wo hema ema wani eje ho eye La Quinta Lodge wo mo services no breakfast in bed mini
ba kama e wo hono ma wine papa bia broche de wani je hu nyina wo benya bie anoma dwodwo akoma ho we no mo so dade ma wo de frɛ na wo mo ankasa emfa mbrɛ wo mpɛ ha bia no a eno ansa wa frɛ na wo mo de abrɛ internet ne de abrɛ bia ejina so nti work from home wo betinya da ho adwodwo ho na adwuma bia pɛ de internet ɛyɛ no watumi de ayɛ swimming pool e wo ho na emomo no channel so wo so apɛ sɛ wo bodwa na wo pɛ ba bia ho yɛ kama wadwa bo no animonyam bɛbɛ mu no wo so kwaje la Quinta Lodge na fa bo wudwa no na animonyam emrem room type double bedrooms and a single bedroom Kokoso last stop omo eben White House home 0533 844 244 0533 844 244 Rock Care Clinic Limited Pakum capsules mema no nie wo me sese yenso ani o ene wo mo wo so ma ne pa bi sese wo mo ase adwane ene ade akokora bi wo kohia no na wo fa Pakum di behia wa no wagina yie ene akokorafo ni nyina wo mo se eye Pakum capsules ena ma wo mo asa ye mantiem afa Janiki 442 we ba wa hotoso ene no formation no eye 442 eno an second da ne nyina to ase kama ede ama Ven capsules one and se wotenka wo redeem se heat abamu no bomade na wonsa enka bi Medfagen capsules dia watena se na ne nemo ayi dududu na posho eye ne ya wokone na so wontimi na wachiri bramo etutuo arthritis edi wani no bomade na wonsa enka bi na ne nyina kamfo a ekuafo adwadifo mechanics no ene abrechafo na adwuma na ede no eye Medfagen capsules ana ade be sorti pain ni nyina na wode eto ase Rock Care Clinic Limited e wokumase Alaba Abuabu station wani opani siko house ena edi enhwe 0244 183230 0244 183230 nana ku yakwa babiem mejo zoma ena de ya boto ya adinio ya somo evangelist bibi aboko yasi na hokwa o adinio eden yasi na hokwa nana me sha se evru so ama ewie no samanfo ama metie bia ese o mo kwa echiri wa mehwe bia kwa echiri na ha de ida bia ye kase aha yesua de ye de ba adabia ya adesua ese se wo ba ha besua bi na se de wiase ekono se wan hwe wo ba yi na wan so ne mu yi a me se wo bebra kopi wo wudam enkola no yesa wo coach a wo mo na wo mo ma wo wo mo wo school mu wo mo tete ye fie nchenchen ho wo waka asama kira wo ba no odru ha no wafre no hwe wo de wo nim ne yakọ de o ma me time atwam o ma me time atwam wo nim ne yakọ wo ma me wonim so ja no wa babrewa ja ono ye pesika wo se e de na wo keka wo no we forward we so wo benye sika se sie so abrabo na ye bo nyina no obi enim se ye sika ye refi abrabo papa no ni nyina ye sika uduru ha sika enti boys ne girls no omo ni brabre no si ye ka se wo bakra no ye se won fa maji a ene ya odo beba abeje because be do woni ma ni ye sika onim edin papa ena onim abrabo papa ho hia no de hia no an se de onim se wo eye sika enti wo hia ye ne se wan hwe wo hu ye wa abrabo mu ni ye bo obi pa nne se kokuma ni pass me si bra ne bra baji sika me se obeba abekun sika de hia wo mu a ye sika enti o mu adwenjina obi to be da the camp hey ka we de we kwasi ababi otibu we de kamia na fatami o no wakane wonwonai nkwasi awe hwe danse ya hwe danse ya e no daka mu ni nyina hwe bese bese ko hwe efie bi a wasie onim babia ade ni firi ba wonim enti bebre na eya na mimlemu omu bebre wo bebe TV so fa sika baji sika fa hwan bra fa de be bra fa woni hwan e okoto wa ha e de be wo ha eni e boda wuro sa e na wudi we ba wo be ye say tam base ko hwe hwan o we ye ne amna ye yi o base ko hwe chese ensam funsa wuchim tu hwa
na saa na ɛkɔ nti sɛ wo hwɛ wo bayi a nti to da bi a yehu afọ ya na me bo mo abaso o se wo ba no kro mo ma ne hwɛ TV o ba no ne ba no boarding house yo ma ne boarding house no o ma ne nkɔ o ma ne hwɛ TV emre bi wo ha ya to da bi a me bo nkɔ ntine kɔ hwɛ machi a ho to da bi ya na mafa bibi e bo ho se he ne ba o ma wo nwura na aso de dem o ma wo ni o nwura wo bi aso de dem no wakwa kotie asem e be ma na adwena aye dey adane enti wo ya de na wo nye ne sister na wo nye ne brother ono o ma bi wo bon se wa betena akire kokom o tena akire kokom te se de ono wo ya busuani o na so ta akire kokom wo be ka se o munim ye wo mo ye ase wo mpanipa se wo enhia ne sister na wo enhia ne brother woni ni di nkomo kra nsesi nu adane nani omofra onua na onua wa onua etika me onua wa sewa yes na so ye onua wa kua onua wa kua omumre bi wo ho a eya na wo beka se nkofo wei wo munim ne wo moye nanso nioma bi wo ho a ye bon kontere ko hwe ye chi a anke ye kofa bi anke be boa ye because enamfo kro mo mpese wo nya onua ba ne omo mpese wo ne ba ebeba wo fio because omumra no ebia woni so na wo bekwa ko kire wo mo akire a emfa ebinie she obia wo ne ba atete ne ba ma na nyini won se enenamfofo hwe ba bia omudi akwa koduro enamfo hwe wa kire no se wo bonyum wo kwa me yuji o betu wo wenye skapa hwan wenye ska we enye ayi omo bo odonyum nku a omo bo Christopher onyum nyina awura nsuase ni ho anwan bi koba omo nyina akwa wo pese wo hete dia wo pese wo hete dia yesese wura baabi na de oyi tuntum oyi de kokko oyi de fita ya beti udin dia ho na ka kire wo yete ha ye ka se yesi ya fo oyi de tuntum ni kokko nyina abon nyame mmere ni dura wonu abeyi wapie wana ka kire wo se wo yiri tuntum ne kokko ne ho nko ne ba ne kokeka bobomu o na wonim wawie ye wobenya kwase bi susu wa wono susu no ono no de na adwene ya ne se wo bese no ono anka se mu wasai dada enti ono na adwene ne ense se mo se ya manfo ma enti amanfo ma no bese wo mu a ne bi dia danse kurumu ebi dia danse kurumu ye ko ha aha ne boa ye yo aha de wo kwa pashew ehyew obeye ni nyina ama wo sesi ye won sabeka ni ye nya wo mo adwene ni fie ni ye dia danse ye wo nyina benya so aketu ya ye wo mu di sa nansi hunu no e wo kurumu wo ba ha wa ye nanse mi ko hu obi wa ya no gina TV so o se bra me ma ye se tam ni wo sika tam ene ya hyehye no ne apefie ba bia ma na gina ene wa dia dansi kurumu sa eti number we ne gusuo fa bra ne bra beye sa eso popra oni tro eti se ya nhyase na se ya mo se adwuma no ne ya twetwe ye ma ye ho na ye ne wo mo ammo nkomo ne ya nkyerɛkyerɛ o mo kwan a yɛmfa so a ye bebre enti bible aka wo se kyerɛ akwala no kwan a ɔmfa so na wonyini a wamfiri ho enya saa obi bema na firi ho ama wo na wo ne obakura di nkomo no obekɔ school aba no obeka foforo akyerɛ mapa sembe na okay na nse kura mam so aka bi che mapa wa sembe na okay je wo ka no wo boa me kɔ school no mo sisi ani se nam se hey we go school wo mo se de na ono na eba be kire we go school na yesi wuduru se ya esese wunya be ma wunya adamfo be ma bia ono ubedi nkomo na obe kire wunse wo kire wo ba na de no wanya adamfo bi so wo school mu ho ono no ni nyansa abro ne de so coach wono kire ne de enti se wanya adaje na amo nkomo a wafa ne de no no wa kire ne se anwumre eye pie na bra ba gi buku de ye tworo ye no membra na menkyira wo foforo na ebra besua enti ode ne san kakra na okọ no sa suban na ebi kra na ono so wo kanchema bi hye nche ho
nti ho na wo ba na duru ho no no wache wo ho nti obeba no na wone ne mienu ono na ekire ne nyansa se yeduru mpempenso obi se ya esese wunya be ma wone ne bebo nkomo na nya sa wunyini a wunya be ma obeware wo wei wo ba akofo na damfo a ede na obenya se wanfa na mafie na wo ba no so ne na amon nkomo a ede ade na obenya nyame adom mami nyame yi bibia kire wo nyame ne ye kasa o ye ya ne yaso eden e Christopher nyame ne ye kasa papa yaso eden oh jese wo bi jese wo hunu se wo bi ahehye ne ho no obegina nanim ewura he mewura hunhum wiase aba mewura hunhum wiase ba ye no mahunu se wo ba no bibi se ba beto no ansa na wo hunu se ese se wo tu anamo wo so da ye no na wo ba no si asem bia ye de ato no wo ba na asem na to no no oba ye no enye hallelujah ehe na wo ko ye mobile money wo te he ya wo ntimi ye na kra de mobile money ahine wo konkran akopa adwuma ye be ma se wo ti se wo konkran akwakotena mobile money ho akwakoye me de ho de bibi ka ho obeka ne abona no obeka ne abona no because untumi mfiri aha enko na se enkura no na wo ye mobile money kura koso ene de abena se ne wonweno mu de wonweno mu ahi na kura wo esan kwanye ndaso nyina wo betumi de se mobile money nko na wo konkran akoya ada na wo ntena ho a na wonye mobile money bi na wo hunu wo daache na wo fa ho mobo ene nkura se ye nsom ene nkura se ye nsom ne omo no ye ni di obi na ase ye de wo ye pese ye ayegina hirintim ye nsomo ne na wakọ wudi wadanfo achi wo ba ye de wo ho wanka ankere wo maame ene ye de wo fa ha na ye de wo sene ha epumu wo kopumu akwaje de ye wo ho ensuo na wo kosa no wo de beje de ye ya wo de pumu nsuo kwaje de ye ensuo no obi asoma se wo bo wo pa ana wo ye dan hwe namfo bone na enkofo no ama Pristi Pristi any star boy kwadwo Pristi ni star boy wo tumi si mu chen eti mi ka kire ne maame se me papa ene besa ne yare enye sa na wudi nchimu a mehye wo ne wasefo nyina mu ye nyankompon mu na mo bo wo soro ene asase eti wotumi hye wo bia sefo nyina eye wo fe eye wanigye eye wa homka obi maame ibresei wo se se eye wadanfo no wo no maame ne babema o abrantie fefefe ene mero ho saa ana dia kodru no anu edi no babia maame be wura bia beje ni sika baby obe wura bia me mahunu bida nti nya me nwanwa baby obe wura bia ya beje usika adia bia na omusura ne se maame na bi wo kra no yetibi fa wo mu nyina se be ya wo benya yaresa wo benya ba ni yetumi enima ye de be wura wa ye be mo wa ye no e beje wo nsem enam sa akwa we so na wo wetumi asimu akọ maame ne ho e wo ka cha ne se o ba no na wo ya adamfo pa anka adai na se wo ne wadamfo ko na e ha we emfiri mu a muntumi muwa se wo betumi aboa ade na muntumi muwa na mo de na mfikyire wo hunahuna maami wo hunahuna no wo ne wo papa mo hunahuna no na mo de munim de nyame tumi ye bibia enne aye maami wo su ochina ebetumi aye wo ebi kwa wo de wo nya boafo enti se obi kwa ho hiahia mu saa na wani je wo ho na wo sere na wo koba ochina ebetumi aye ama enti mesra ba atan se mesra we duru mire bi se yi a enkura ne tu anamo bi a yenhwe ye ho yie enkura ne so enye se wo fiti wa na ababa be star eye nkakra som ne donso edoso nenso se de tie bia no se mera ne so a nyame a wode nyom to de hye wa no obeyi wapie yesi wo munyina na ewura nsu ase ko ba nyina eye nkakra eti bibia ye nkakra se wo bibi wo wanim se wo be ya to wo bu ase emre ni duru a nyame ebeyi wa ba se wo betru mrika na wakwa akwaje wani so ama medase na medase evangelist ama
Ana uko anko ya maye. Ana reho na edi ko fie ne doso. Boso mi aso. 2 weeks dey say doso. Boso mi aso. Yeah, can say. And the points in here me and sample. About time more swam for woman and see for more. A dear bia bre said that Chebaba about swam. Akoma FM 87.9 Kumasi. Era na you won't see cinema, so we about time. One when you are ding and by bo. Single parent cranwa, phantom bossy. O kra na dwuma wo ho kase kra. Wa ma wo ban sunu nkola brema onyini a wo suoma. Me nem ba oba ba ko ne ma mema fo rema mema wo. Na discipline a wo dia man kwada no. Be ma bi anka ho. Ye. Ni ba be usuro. Ba no kwadu ba bi no na emma bi je jai koda isa na me ko kan no ntio na one wadio. She said, Abrewa, so Abrewa tempting qua. Abrewa, what did Mrs. Oh, who you one yet? A chassiano and a buyer, and I said, oh, Gina, so Mamma may come crying. Me never enough for an echo. No, cause I remember my own corner and watching. And what do you go? About I ever slam, Mufan to my mom yeb. Na baby abonsama duru no wo wade pa wa bre wo hwe yes 23 so no 23 hwe bi abonsama na ko gina second point ama ya man ya ka che wo mo enamfo bo ni ntina kwoto anya tire o ayonko gro enra make kan bi kire me baba ni bia wo ko school akwa je people se de Frifia no pa ebo no wotwe na o mai be fro we afi ne e wo mamponye betu aba nam say are you mad so no anamfo na madam fo se yankwa bebre da prison aya namfo anya bibia o akola no nte sa me ka se bad time bebre o mu rafi se be bom pa ya ma ye manamfo na ku e ka se ama you may feed your child with good things. Mani pia botin komra obi ye fi. Coach na wa no. Coach se wa bra bom doso mrebi mi wura. Otumfo ka kire ayi enkrofo bi ko nanim. Do say ko ball no mo am coach ni muso o mo tete nyina coach for chem. Ya e bi atifie nanka mo nyina. Coach for chem mo gina park no so. Coach is a way a man abrabo no ama say yan shase am fam pai bo pan disconnected niamba bi afiri nkwala abrabo ma that can work prayer eye adwuma I believe in prayer say akoda bi ode ho abebo me ba so won kura dwempa onyame disconnect wo sent okwa no de be disconnect won say de me hia say me ba no obeka cha say free me so come me fie bi and prayer can do that ya hwe ni ya say ya ne oh madam for me o ko hin me ko me fie na me ba e ko we oba ne yagudo omudu that stage na watu ama obatu na obi efie na wawura mu no obi betimi awia de ahye no enso batem bia oba ka che ne ba se ne ba ne nyo oba ne ba na se me say me diska to anu ahwerem na ayira enso oba ne nya kromfo kola na mo ba ne yesra mu o maame no papa wa betu no obi ametu no papa obi ametu no maame ne papa nko a papa phone side kwa ya ne taye bi kakra say papa no wo ho na maame ni wa fine but ko kamba no nko anu a na me sra batan say yema mpa bo nkom na David ba na se odi ade no ayonku gronti ekum ne ya ye na danfo be ka kire no ko faunu aba na ne na ya wo sa wo yare na onu su koya no wo sa wo yare da dem papa mami ni aba menu aduane mame na owi a ofa mra dem na mi ni no ne sre so adamfo bia adwene o David ani ba no so na ni fie abo kumwom ewu asim si amfa mpa ebo ni amon mpa ye free sabre ko se abatai nkola no e de wo ho be connect ye ma no o ko school no nkwa ono nkwa na ade ko yo
odi sika mu ufa ne chobos of onu nko o ba odru school mu ono yesi school mother yesi school father wan da me cry na kana me hey me ba no ni mother oni father me anam dem no wo ma teacher ba ko oba to methodist na me cry na me ma me je oba oni mother oni father wa se anya ni sa me ni anya dia kwasia bi be direct ye manifest coach bi be ma atorenche ma to abatan ama ye huru ye ho ano ye be sre mframa na efa na no hye hwe me ka kira mo star na opesa wo ye no e onyame na mani pie star no matter where some gospel musicians omu wura ba bi tututu ene omu ene wotunu nkwa na ngon sele si so baro bi ti so war junior obi ti se do kasapia ankofo jina nyame asam so jina nyame ena so so war junior so mic no ama ube twame omura ba bia omonyom dada ni nyina akoti atum se tumi to my sisters jina ho to nyuma wo ba mura ba bia daughters of glory Jesus fu ya be ye wura na nkwase anyum na kutia ye wura ba bia ni ade be gifem 1 year 2 years na to ne concert e wo YouTube fame nyame na de ma ajuntofo ye sramo enya poase na nka studio nyankom ko akosi poase o shata wale yesu owura ba bi onu free nkwala bere mba ko bia de no bra ena nyame dia fa jimi no sa apaja no de na wo no so ate enti me srawo o fa so ye kwa me yuji ni papa rejectin ni maame ena so ni mu na ntia ho ahwani wo ko bie ena nyame bie no so kwa me yuji ankopo ase wankopo no nkosa epunsuo enti why do you let people convince you say ye wura ubepie ade bia ye fa kontem bia ye kro no de wo ko top plot ko ni pa ko to ma sister mpacho ye fast ni sin ntem fa ria begu so sin ama jusika fa kontem bia ko jusika e ko no de so no nene nkwara ya ba wo bu pe fast bibia ntentem enu omu twam no 25 what a shock temakade say brofo from omu say about 2024 what a wow ewo na ho what a wow ni atwara bosoro I don't know your age sign say shock for ne engineer yin for 18 19 20 and what a wow no wow eba so no o ba ko fi say wo pentem na chichide penimoja dodo a yedin frem but Brana or no my imagine so massacre na jese ye papa nhwe no a who are you ye wo nyame obo adane ye nyankopon timi bo adane okay na hwe no obo adane na de aye akoda yi na be ye mo times 10 fi say mo adwene say mo be say obi ba but untimi say obi ba na wontena si didi okay enti se sawanum kasa no na makola tibia enye omobo kakra se wunua na obi abefara ye ne sa bari baba ho onyi de sa oh haya oso mfa number mo bia yebeko ho baby a ma me no direction no dey fie no mani tue fie no papa enti yebeko se no mo kira na hunu yebeko fie ho enti yebesra mo unu obi ba na mo a ye ni ye na oye obi ade ye ka Nsem dan se obesei no okay enya wadwin se obesei obi ba na de 190 oba wo obi so be ye obabi okay Pastor Julius Ama boko de nyame adom nim sensem se de ba na wo boil je we Allah ala nse tefuna nse deni abanje no ese Christian de wa no ene careful na obedre ni ya tene nkwame nyina no afenda de ya meta ka tren ko fo se yasi and you been a boy. Now, it's something yasi or been a boy, and to say him. Now, me and you have to say this look of food, yes, and it's but there are only reasons here. Tell me from the family. Do a cafe, do unto others as you want others to do unto you. The new priest, the priest, over to the young man, thank you, yes, Amana. Now, you say, if I'm going to ebi that ebi no fa oda enfa no ko ko ti awo ko ti ko bi ni na ko de so si no ebi ni ba no ko ba mi ko ti ni na ko si awo ko e plan de bi ameka na na ade bi aya ma ta ni no ebi si ama ta ko wi
as a thing make sure fair about your bedroom. Because people are going to our faith. Mama, this is a papa, and I have a way, and that's our own now was on that. How to quarter, on cotton. The employer, this outfit, not an empty or minister or no, this is a papa, I have no. This is a course like a few of my name for all so I never do say you a million Ghana. So I want to be a million Ghana. On Akoma Nsem any Akoma FM. You never know. We are free now, no media. Oh, not for the back. I next see. No more sure what was said about Mammy. I was or me could be. And to say the OTT about my friend, my media, my friend, my media. I got a word. I'm not saying that what you reference. Oh, Anna, you don't want to do this. If you're a chief there, what say you do to this? You will be able to understand about how you do it. And you, no matter the other person, I don't want to say I'm not to see you, even though you're come out. Not for the fact I have a money, but that don't mean that my man to see you because I'm not fair. So, be money, I'm to see you. And it's just a funny, not fair. I was Monday. So, and the next brand piano. And pay something else. I feel and America. Now you want to mean that. Well, back to my own to mean that Kobe. When you do a cheer to say, you're going to teach the right for exam. Now, my into about time for a food. Now you do a month of food, if you say. One could be another tone. Maybe on the cafe, I also the support and you can your person study banana for. Now, everybody are somebody was here. What can the more than the fuck? But I'm down to you. Yes, you did it to Jonathan. And said you, didn't you Jonathan Cardia? Think I Jonathan Cardia, or maybe he was a person. As I said, and the own business, you tell us all, the only business. And I said about the Fanyana. But a good idea. I learned down food and a young down to oh, now I have. You're not baptized as you say. So the Bible say, and I'm going to tell them one corner, and I'm going to say, you say, you tell the things you say. You can't tell your Bible say, I started. You are the way, and you don't have the same daughter. Oh, but you don't have to say, anyway, that's the end of the no, or couple of years, my piano now, now the man again, you are a president for you. I put you class and you about that area. 87.9. People say, yes, Papa, in the name of a and then maybe I can say, I'm telling you, and maybe you take that for the future. No, we are missing someone that someone has said. Over the rest of what I do you. Now, you such a really modern say, you aspire for the baby in Pakistan, then some to aspire for the baby in Pakistan. Seven super. You can do what I teach you. You aspire for baby Pakistan, then some so no aspiration is for baby Pakistan. And you will be so that I will be for the other. I think you have a there. Over. It's about that for you. And the claim the brand of it. Like I told you, the ball from the here. And claim the piano. The big crown of one. And tell you, and it's all about and the talk on about you yet. And my own and my own suit. One more banner soon could have brought this is the mommy. You know, to go about the and I'm going to go to the and buy one other. Now, see, the one such as all cover if you know. And I'm going to do it. See him on the back of the man to carry me to the one to the family. For the return. For the return, as I feel you couldn't go down. You wish I could be Papa. And I'm going to put one. Can you tell me why? Can you tell me I'm not the nice boy. The nice boy. It's a bad time for my interview. And I mean, what I'm saying. So everybody around. Abraham, you're the limited tool. Abraham, you're the limited tool. Now, first of all, I mean, I'm going to say, you're on non-permission about the final earth and your different question. And you want to tell you what to do, Amma. And you don't be kind of building together. And I said, what I could do. And you will do something that no, that is this way within the thing that's our mama with about the family. And you are going to do when you walk, and you have been the sick of my day, and I'm coming for you, and almost tell you, or you can't tell you, and
construction work na adema ejina brain but the time to my you say you na ayo no to ko so ni so na mani para de 20 time sama ani na ntene enam the from mountain mabawa aba akwaya ni nya de so kama de ya na akoma family ayi education center akwai education and that the so for me na ya say se bi previous adamu ayo bono you be gina the day so that the back and the cell and this is said how you make people that could be hot I mean that why I say yeah president the president can work with the family the president can work I mean that so president will be you know we can say you can fast for you say why you know now kwanda na say you go fast you know ya man you know you will say we watch the panel oh be to watch it you see me na sabi baabi a wo so wa se le na sa se ma wa tuta obetu adebeti na nsa no baba de wa se bi fo se na ta wo se na tuta o bi de ni so akama na fa so wa bi de ya na so ko no baabi no wo se bi ye bi ni de tire wo se bi ye bi am na ya bravo na ye ke abenti da tire yo a ye pa ya sama na wo brand ya wo tie ne wo baba wa wo tie ne ya wo se na si baabi a wo pa so ye sama agwa yeah, branch I was supposed to take you know kata. If you say the one people what you look at you say you are it's a million thing mara and I want you to say oh no bro I'm an cafe me cafe no you thing you know say open you or sit you people want to one thing me or people that say as you look at how the cafe is to be papa me strong man tell my baba but my you na brabo ya see bibi papa bibi ni wa o ko transfer e nkran yare a obi a obi fin kan ba na obi aba da tena si bi ho no nti o ti bibi ni ko to bo abra bi a ene wa amana da se Pastor Julius Nyamisha papa Pastor Julius Naba ena wote ne nkano diamond insecticide spray and coil e wodwa so bomode na wonsanka bi na efie ontontom no no na ade beto ase kwa na empungu sie ehwam e makata bia enche wo ba no bodoma kura betumi adem enkofa hawo bia emfa mre no spray no so ya bomode a na wonsanka bi ehwam say wodi be spray wodi be beku ntontom ne ntafre ntatia no mo ne kakapedi nyina beto wono ase na asanso eja enka papa ewo wo de mo sha no so se wo mo kwa na wo mosquito coil adaka no ehye makomako edumienum 0303 944678 0303 944678 Danny Herbal and Trading Center Esebra no woman nu papa womo ewo Danny Herbal Mixture ebeboa to malaria typhoid fever no nyina ebeto ase ediama na se won tinka pa se wo bo amenyade so mentiapa won hye de hu de hanom na eso ni pom nyina aye ne hodwo mansanka Danny Herbal Mixture afi Danny Tone Herbal Mixture no woni moja ma wonsa enka bi Danny Herbal capsules memedro tatahwe etu sisi yade yi usisi mu amaman no na ema mema yon so edimo Danny Herbal ointment obi ahotutu aba oso waposo te here ma wonsa enkabi Danny Prostate all capsules prostrate emo hawo nyina da eyedu papa yi ene edi etu ase apemfo woni amankora no fo ne abatan entwe wo ho emfa emfiri ho abatan amankora no fo ana fe nkwada wo nyanya mfisha enkono noi enya de esem betimi anom biem Danny Herbal and Trading Center Okumase Ashtown emurom wonomo ene Danny Farmer no ene saso 0244364651 0244364651 Natural Inventures ebema Congo ointment eno enensa wansawa enkura no se yesi bibi de diaper rash wo bo no diaper wiese abesane no na sebe ne to ano ne he nensa abasa bi na egugu ne sa no amaonsanka Congo ointment eno ne beto ase ede ma me no kura mpo a ansa na ode diaper no bebo akwada no wo de fa ointment bi fifa ne kama wo be yie no na sebe ne to ho nyina aye rese afa pimples ene mpompo ahodo ni nyina eye Congo ointment ye de don pompo e ma ne pai e me ye de ho afa e ma na ye de siesie ya na mu e ma candida e de pu ni nyina eto ase
na the fresh feminine wash eso ewo dwaso eba ne say women libido wakono nkate no wonte the feelings nyina ayira asanso na vagina odor wa hemfie ho no enka abegina ho eho kekao anasa wo discharge da biara da wanya panty line na chese no ngwase eyaba bomode na wonsa enka bi aye the fresh feminine wash 0249017101 0249017101 quick credit investment besia bo ay simple kra de wo pe besia emergency enesika no he kade no de besia pamanim no akwaje na kra kwa wo ni bi o wo ni bi wo mo ebo besia pamanim no ade ya no fo ye dia ye dua e di services ni nyina egu koku akuafo yi ankaja ene edu ko fitamo no ade ya nkomodom ye ene he ni nyina nkwaye e te quick credit ena besi wo mo anan a wo mo boy besia bo ekwan so obi a betimi akwaje bi wanka se wadwuma aban adwuma ankra adwuma bia aya besia nko ade a bomoden na hwehwe Ghana card e kira kwa wo ye Ghana ni na wo Ghana card nko ade a eno ana qualification 0596920833 0596920833 Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem eso ne ye da ye ho ye beba sisi a me no ntena baby a me no netina na nkasa de me hu se that you can say fear be them na me ko hu so no wo baby wo ho e na ko fa Nsem ne ba so comments na bi asam no wo ka bata sa wo ka ta wo mu aso de na besi esa be be ma wanya bodamfo wono afa wono wa awo na wo so be bo afei prekope wa ba enti wa asma wo ka me na me kan ka beje di magi me na mtebe bia wutie na atia na me kan se mo ya ka beje di e de na si ya be ma no so ntimi no ntena bi me pa so woni girl bi ko date wo be fia me meti na chi na me ko hu ya me kan o kan say me hu ya no na me ko girl no ma me fie se me ko hu ne ba no wo me kunu de ukunu na wo se said ya makọ girl ne ma me ho akọbọ girl ne ma me amane de magu nanim as woni girl ne koyi me pa cho de o ko ne ma mo ne na nko pa cho wa mo girl ne dua me pa cho wa anya hwe anya ntokwa me pa cho okay Abenase yo ejo so fo ya chiamo abenase adwunase fo ejo so onwe fo da hodo na so ene asie mponfo kwa so ya chiacha munyina atena ene do nyina fo nyina ya chiacha mane mo mpesua no so na ya drei abenase ne ya drum mama ya abenase na de ekọ yo de na edu fra abenase de ba ye fi ha acho de mi free abenase ba wo ba konkran no mbe ka kire wo sei wo mo konkran e ma wo so gitum se wo ba yinko ni ba cho se enam se mu nyina e ba ko nti we obapa ni we se no me so ma ni nti ni se ayonko adani nuya ti na ma ni bibia wo e kire se bibi sa e besi okay ti am stable nti na ma oni akodo no ebe woni woni ti ko oni akodo no na de me ba na fa kwa mboni so na stable no so hu mbi okay and now we sra wo bai that time o mo konkran na we wie ss anasa we wie ss etinka wo kodi pa na wo de abeto na ho so na wo de abesua adwuma ene ha o ka se onya obi a nyu to no so o ya de o nyu to nsi obi obi obebo ano tini nyina nke kosi wa de obebo ano ene adwuma so nyina ka mepe sa anti na ma o mo kwan ma kwan se ne ekọ na okọ yi okay wo ba no kwa na wo teninka ba twan ko asasia na teninka ba twan eti breben wo hwe gabo a wode free wo nchai ko nkran no a edi science na call ne ba se nyoma nkoyi o mo ko ebe na otwe mienu no me se wana me nyama hye me ana me friend ka hye ne se o mo ni ko ba oni mi nsan emu mo to kura no beto a o mo ma wo hwe ni se nyama hye me wo edi nya panko wan san mra o mo to de ne wo hwe ni e no se ma eni wo ni so adi mu pa na me ko ye no o mo de ko ta moto so moto ni komi kasa me hu de me si fom won kan say ya ko ye smart iti ho no na wo se kan ba na kan ma ne ba na me na boni ni akiri ti be ayi no omo ni sa ba e omo ni na ba oni edi be say ansa na omo sa ne di be na otwe ni omo ni na e ba e omo ni na sa ba e ansa na omo sa ne na ko ana say second case no ya de to so are you ready why you ready aha we did the say patience why Patience body. Okay, who free na buy? Pacha me free Medina ne buy. Okay, dey na donam. Me ni papa bia wo. E na me ni no wo ye no. Wan papa ne oni din. 87.9. Your friend with Tete Chris Nati. Tete Chris Nati. Tete Chris Nati. Pacha wan. Okay. Oti tema. Enti me ni no wo ye no wan kasa wan hwe akola no.
but me ni sister ni kasa enemy me auntie ni ni bana madam fofo ma on pay ni ma hwe biom me friend na wa yi me line no every so kra me de obi foforo line friend no fa ba onya ti me voice na wa yi me every so ente me auntie no kai se okọ papa ni ho ya fa ni se da me ni papa no wu ba no me friend no e na oba hospital no oni ni chiri ba no na e ba ho no e na o kan se akola no ho ofe now so 1 week pe wama ye yi akola na pie e na ni sister bisa ne se na wo be ba dey to woni bia na se ye ba meka se mi kunu niu na ne odi na awu no o to kwan enti maye di mi nti ase e na obisa me se mi hospital be ya he mi kire no e na okochia ye enti opie ye oni ni sister ni nyina pie ye e chi no na ni sister san ba ye obetra hospital in paso e na wa ye say hwa na ohwa mi kasa so wa nkasa mi ho mami na hwe mi san ko se mi busuafo e be pie ho no enti mi busuafo ba ye no mi auntie kunu e ka ho na mo ba ye omurem na obisa mi se mi hospital be ya he e na mi si 400 cedis e na o si endi aji se mo sum wo hospital no e na mi sum 400 na no atik hospital for ka na mo aja mi na ma ba fi am ka kire no se enu de enya problem na ne ese se obeye sa de no wa betua ni kadada e na o si mi gidi ana na mi si mi gidi e na o friend nurse ni ba ko na obisa no se esegbegbe e na nurse ni nu wa yi na no o kan sai esegbegbe e kire sai o business ni no ti se o ti kasa no ana aigbe kasa mi nya aigbe ni ba mi anti kunu no ya aigbe ni okay ti esegbegbe no kire sai o bisa papa mami no ti se o ti kasa na ana na mami no e so wa gini su e na mu kan aigbe ni sa enti o wie ye na o kan se mini mitrimuenti na obi kasa man fi obia no e na o mu twase enti mi busu afo ba ye no ansa na mami no o sorry ye e na o chia o mu na opie ye e na o mu koye almost here just had me will Saturday on the 9th February 2013. Almost here just Sunday and pano and sana move me. And the Sunday and pano me auntie buy. Or buy na omu ye edi coffee. Ya coffee ya drew fear penna ya bedjala colano. And no call powder green be a share. Tis ice cream rubber and the bimu edi buy. So on ni ba wa wunu be 4 years ni and no di try ni frumano. And the my you see caught in his spirit or mudi my ye di ba fie no ena ampa omu use ya dro no mami ba no first day second day yes an use ena me mami si adanti na omu use ya dro ya dware no ye say enfree na fruma no ba still a edro no atale afruma no ho a e mo omu use bio ena omu si you omu jai edro no use ba first no na meti anti no mi wie SHS 2006 ena mi ba ni ho e wo dohwenya no mi ba ni ho e wo dohwenya no asitre ne mu na ma mi free ni chen enti sisi amekọ akọwu ndi na meti bebi ami mi rent ansa na mi ni nawo mi ni obi akọwu no o si nipa kro no abetu ni mi ba ni din e wo ni fie ansa na makọ bebi ami rent ye no ye 3 days no na mi si dabi mi ji sa idea no tum because ni ma mi fam wo ni chen ansa na mi free ni chen no mi kwa na mi nim e na mi be sisa mi ni ma mi ye di free hospital ni ko fie e na mi ka chere mi ma mi so fa mi ba ni ye nko mi ma mi pesa obedi so na mi ka chere say mi na mi tranti ni che na mi nim ni esi ye enti so si on fa mi ba na mi aka sa mi di mi ba no be ko me pa obi adware ama no e na mi di mi ba no koye mi ma mi di machi e na ye koye no e be sa ko week still afroma no de ye say e free ho no en free ho enti na obi ewu ye we ye busuam no mo ye yie am free yie na ase no nipa mienu ba say omo be chia say mawu enti omu ba na omu ka say adanti na e ko 1 week na still akwala na afroma no yesa e na omu kire dro bi say mi ma mi fa ye ma no enti mi wo ye no mi anko bi ba ho no na ye phone mi ni ma mi ye phone yira ye enti omu de dro ni ye no na akwala no na afroma no e che start tu moja ba ye de dro ni ye ma no otaaso obi anim de ye no ba ni ye fu no so aye didin de bia osu enti omu ba ye dro no ko ye no na mi di mi ma mi achi so omu ba hwe sania mi ba no na fruma ye oba ye no si ye nko hospital ampa obe chi atali mi so ma chi atali ye di akola no na ye call back to hospital a ma omu ko jimi awo no ye call ye no bi sa mi say edro ben no ma ye mra ye ba hospital no say ye mfa ko ye fruma no na mi si coach in spirit na o si adanti na ye di akola no ko ama ye ko akokunu ana na obe dress akola no na o chiro paper kan ho say ye mfa ni ko general hospital ye ko general no o mu si say mi nyimi ye no me dia call private hospital ama mo agi misika kese na aye adani yale de
se mi di akwala no e ba ho ana chelpa e na mo si omo ati ye nko children's ward ye ko ye no mo si omo be admit ye enti mi mo mi stand coffee back no ko ji mi ni mi ba no ne mo bre ye na omo be admit ye be gi atom ampa omo be ya akwala no dressing ade chi ye no na me dia mi pie mi frɛ be ma no e di kan se akwala no oyale ye na ye di ni ko hospital ana obisa me se ma wo akwala no ni san abruso ana me si debi o se ne sai den ni san no abruso ana me si debi ni na abruso ana debi fort bi ene ni ho me si ani ena o si okachile me se ni sister odi ni ba hospital no se bibi be ha me kwa akotra ni chen ena me si debi baby ami me renti ye no na metra sisi ade me di akwala no ko me fi abaifo omo wi no de eda ni sika se ma na me frɛ no no do on pe baby adede wo enti me hu be ba asem de me ha no e de me hu no bio ena me sile no sa ena o si wati oba hospital no oba ja me 50 cedi se ya hwe ni wie na bibia me frɛ no oba ba betia nika na ya coffee ma ji atum sa ade chi ya dressing no na ma kotra hospital obusi adua bi si ho no na me de makotra ho because nyama e koso no me dwune ho amenti ase e na mo bisa se patients we him because that time no na ye nto abofra no nedin e na mo be frɛ me ba no nurses for ni doctors for etwa akola no ho ahia e na mo bisa me se me ba ne me si ane akola me wi nu no ni ho nya me fe ana me si ni ho ya me fe omo si bigidi ma wuda me si dabi ena mo si mi call hospital no dia ya do no mo di mami say fa ya akola na afro ena mi si court in spirit ena mo bisa mi say na dro ben na ye di koye na afro ma no ena mi si mi auntie na di buy enti omo ya dress na wie na ye say ade no etu free na from no enti oba hu tokura e ko ni pakro no ni yem ena mo bisa mi say mi say slow poison ana na di omo mi edro no mi fa omo nko ni fie mi pa asem bia bio enti maka choro mo say me nim baby auntie ni wo na ma free ni chen enti me ni ni bibia ye omo sister me ntimi nko me fa ni na ma mo na ese omo ni kasa me hwe asema be pie mu no me si dabi omo de omo ntwa so ma me omo si yo 1 week ye di ye omo be yi no papa no me frɛ no wa ma bibia ni so me wo ye no bibia no osi sa ni sister ba ko na bibia gisa ni sister na me bisa no masi mate mi wo mo na ni sister ba ye ni sister ba ye no on to ya mama scan say me brother di 100 cedis and 50 cedis na ma went faculty abill no mama ni di mechi di hospital ni nyina e na otu aka ni nyina otu awie ye no na obaji drop in mama ni mi mami e na ye koye wa ma ye 10 pesos expo e na ye de ye ba fie no man ka mi mami si eche ente se omutu akwala no ni din ye nya ka asem no mi bo mi mami amane no ofre mi sister frɛ mi auntie na abɔ na amane enti mi auntie to me si hospital no e go si say ye free hospital no e ba fie papa no sister so ba hospital no o si ade na etu free mi banana furu mamu no mu di ko to twini ye no mi ko chichi hospital bola mu na mi fa ble no no e ye say o fa ko ni fie na wa ko sie ana mo ko jena say sai djuma no ko ade mi to mi nye say mi ko chichi hospital bola mu na mu bisa mi say mi hwe de yan de na me ka kire omo mi to mi nye sai djuma no na before me wu na mami no ba ho no mi mami ka kire mi say mi fa no ko chia mi auntie ya kodru mi auntie chen no sa wu ni mo bia na wo ko ni chen a e say oji usu ti say o chia na mu kasa ni pe mu na wunti ba ya kodru ho no mu na mami na nkasa mi auntie no so nkasa omo de ani boy ni sa na mo hwe omo obi nkasa ni nyanko ho mi ti ho no mi ya sorry mi into mi sorry mi say omo chi omo sa na mi auntie ye se be ma ni ba na odi de ye se odi ba ye no kasa na mu kan ye ni nyina ni mami no si ye nko ye kono na mami si no bisa mi say mi auntie ni ana na mi si ani no si ni brother to me wale wo fi ha mi auntie ni we kwa de ni brother to me wale wo fi ha mi auntie kro mami ni kasa mu bibia ye mi din mi ntumi ankasa na mi ni no ye koye mami ni de obekọ ni baby na echie no mami ni stand by bio no o si oni mi wo nkomo bisa ni se komo ba because mi ni mi wu ni mi mami na eti ho na ye kasa o si ukọ amekọ akọja o mi ko jana obisa mi se eye den na mi ma sha ni brother ana I say o si mi kan kra kire no ni bibia nti o kan sa kire mi an go kire se ni brother de mi sha no eye do honya kro na mi sha no na emra mi sha ni brother no oji mi na ma se opem but ofre mi a ye kasa keke ma nko ho ekosi se obebisa mi se mi wo ejuma na mi ka kire ni se debi
na makoy house help ama obi eba enche enti afianso na mesamba pe ejuma foforo e na osisa o me ejuma 6 to 6 a metimi aye ana e na me gitum se ani metimi aye e na osi adechi a me mra no be ma me ejuma ampa adechi ye no o kire me sese me si wo committee 7 a me bisa washing base e wo committee 4 run about on ma ye be kire me ho me ba be ma me ejuma ampa me koye no oni ho o ma me twen no me ba ye no na o ma boy ni kire me sani ai bia obi beruru ka body iji ada ana uye huvria ubechiro boys no mudi ubeye no yapon a utia obi aka na nisika aka no calculate di owo mu a na odi ama apa mo me adwuma no sami ko a na ai bia ofre se mi poye no manfre no ana me ka chere so wo madu fie dada enti ye di sa dakro no ka chere me se o ka chere me se mi pon a mi frɛ no manfre no enti o wodo hwanya kromo otwe me ampa mi ni papa ni koy enti papa no obisa me say me gidi say ni brother wan repeat me and I'm gonna say that ni brother wan repeat me and I'm me see na ni brother ba fa girl bi e ko ni fie na wo kwa repeat no and again ni ye dede am microphone buy enuti na obisa me say ni brother no me ye den hu no na office say ni brother repeat me I'm gonna say o nyame ni no kra ni de ni brother wan repeat me na me ni brother kan repeat asem ma me ni see you wati e na okoye Edru dine to one. Mommy no buy, mommy no kwa no buy. Bibia obeka so papa no si agisa ni sister nko e na misi you mati. Mommy no buy no. No obeka ye. Say yenya drink bi niam bi ona kwasa ba calculate ye e be do 200 cedis. Okay, patience. First baby a mobubu ya ekosi 100 cedis no so sade wasem no anibre wo mu no e wo say yetimi etoa so nti wo de home kakra e ma me na ye beto a wasem no so Power Specialist Herbal Hospital wo mu kwa ene wo hepatitis edro e wo Ghana ha me na meka say hepatitis no eye A B C D ana E edro a wo benya na de to ase kura no wo benya edro no e de free Power Specialist Herbal Hospital dia kompo aye no na umpese di operation back ya de se kan beka minimum ni aye wo minimum operation power e wadura wo mde be ma wo a e be na ne kompo ni nyina ama wo so watumi ade hom afa de friend say fatty liver wakotwa scan ahodo ama wo mo se ebi a obre bo no srade aba ho ahonhono aye kese a ne nyina dafo ni kire mom e wo Power Specialist Herbal Hospital yade ne de bebre e na wo mo etu ase Kumasi branch e wo Feyiase Lake Road wo mo ne Jasbro filling station e na edi enhwe wo mo de no abadwa so eti abomode ana pebi edua ya herbal malamix malaria do tatahwe enonom herbatin herbal mixture eno ena womode eboama immune system no ejane na so enoi eya hodo mienu ba ko ye mixture ena ba ko ye powder jirika jiri herbal mixture bema wadro enonom cough care herbal mixture ewa na ne den mese ya abomode ana pebi afei edua ya herbal tonic dia wontumi ni die na san appetite na tekonom ma wonsanka bi eno ni nyina da every Power Specialist Herbal Hospital 0244 54 4422 0244 54 44 22 Kovi Organic Tiger Nut Powder atadwe ya womwa yiyimu ayane powder kama bibi fufuro bia emfra organic eno kwa ena womwa da ni fine ya wonma ayane powder form eto womo si nsuo de bia da no pa na enwumre wodi atadwe powder ibefra no wanom aduane eye nsuo ene nkwa aduane so sabegum ma waduane enye wadro enuane no wa atadwe mu bia no wobenya bi ewo nipaduam na ma ne mema nansan akono katie no atekom emempa so gro no niema nkoyie no eye Kovi Organic Tiger Nut Powder 0200 7772 77 0200 7772 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown a ete cholesterol so ewo nipaduam ye ni dene ni ahode e wom ni nyina to nchen ya ebe san to cholesterol so kura meka say da wonyi machinye nam say eye wheat ani soya beans ene mo ena wo mo dia na esam no kura no ehwam kura kwa wo kan so so esija so a hwehwehwehwehwem etu bebre de enkwara ene panifo nyina ene eje hom eye Home Sweet Cereal Lego Mix 0246697358 0246697358 3P garlic mixture garlic adro tatahwe wo mo ade garlic nko a yatwemu nsuo kama ena
na wo de enubna ene hahama ya vitamins ene minerals wo mo de account na duro de ma ne dan so ne se wo mo afansu anka ho ya afansi ja so anoa enti ahode na tamu no etamu papa eya immune booster papa esanso regulate pressure afa wo ba wo fiche kro no nkoyie wo sugar level no ekosoro na nsen kese no wa ya ma aburo so wo diet ni ade na so ste wo hu so a ma osanka 3p garlic mixture de ogu nsu a wote ya wo eya 3p garlic mixture ena mekamfo ede a kyerew garlic eda hu eno ne ahyenso de no ewo glass to mu so a ehwe ho a ebepai 0201 000021 0201 000021 Alaska Star Enterprise Kumasi Edum Mrs. Anoche Plaza and one more woman de ma papa ba enuntia to foi mo amopa bi enso mako mo nyina mo fa mani enchirem eba no wallpapers bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light air poison chemicals waterproof chemicals and stickers Alaska usa wo mo ho a ene ukotontebe ukotwa eja wadwom Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden ho no mo ko ya ene ma papa nyina won makra bi ede aba me say eye Kumasi Edum Mrs. Anoche Plaza wa mo eba Prudential Bank edan 0268 419 596 0268 419 596 Daiwood Herbal Hospital Dr. Si apeja and Dr. Phone be ringie wo be peke no na eya dance de no kwasem Daiwood e wadura no wonam sahwini be ma sahwirifo de wonim se nro ne de he wo me de kan wa entomfom etu ye be ma na wo me ma ye enkoyi a ene Dr. Sebra homache no nine no na se je kopra wontimi nya bi ne nyina Dr. Sebra ne mpeja e ma na so me ma ye no animum enro no eye Daiwood 360 capsules eno de misisi wo bi o hada bi na yade misisi kankan no wo mo mutumu odro no ena misisi o misisi misra wusisi no na sanka Daiwood 360 capsules ene sasabro nyina ebeto ase e de amount afa Daiwood ointment eno so saa na wo pese wutu ya wasen tampane dia ene wunya 360 no a na wo saa de ointment no na wo de bi aka ho eno no eya wo nyina ebedwane na Daiwood eba mesa malaria na ne de na se wuntumi ni di mesra wa ma wonsa enka bi etu malaria na se no wonu beda ho bedidi no ahyehye fine herbal shop ene pharmacy shop de Daiwood no yi ebo so se ya tam 0201681717 0201681717 yabra na ye be sade na ye guso edi nkomo no a afrefo na mo frɛ no ene ma hyada pa sa time me ma mo kese na watumi afrem edo adwenkyere aba eno nti numbers no mabie ahoma no ede atum 03224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 and ya wubamu a sadia ne ensam no asia kwoni nyina enkanka ene abantie ne maame de no adwenche no na ode aba hello we dey baby akase free 87.9 Kumasi hello hello mejo so mi rawdi okay your boys can tell akase free hen we record it. Okay, yentio. So mama na no tunu fukatra. Andi ya mekwa na dem se me ba no kwa na afọ no mo anko. Na hu bi pen. Awo fa bi ye fa. Bi na fo ti na em ma tinki na ya. O fi abon ne. Ife be bi ya. Ndi na me no bi awo hu ki won hwase na o tu na mo. O fa se ndi kwa no. But o mare ko mama no. Ah, on se kan ho ama o so ya bodam. If you are what we choose them and so I'm 9 people and video no more. Oh, yeah, that's hello. Okay. 03224 98035 03224 98035. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Would you baby akase free? I'm not a case and a case in our future because I know a branch here about Bawa. No, you are saying you are bombing. So why in Maronian Laho, I am to go so now didn't prepare one. Yes, we did can have so no one can come and say we are questions to me the mention no one seems to me the
because no kwesa brand ni ka say o ma o na people see na o mo asia awon to ye fi mo family kon se ko to kra o mo ko yi ma no peter ye da bro go sa we about no o fa chi akuku o ma ko ku na bi se ni bi ide mo fa no court na o mo ko yi ano na nka o ma pa mo bo Yada say hello. Hello, madam. Udi baby akase free. If I say free na ka say of market $30. Some of them too la pa rent no e ma mo ti ni fi woni o. Na ni o pa ni ya ku yi na se to ka mama. Na de be ka say ma me no a che ni mi o fa pa ko che chi ya be kama ya bi ya so ni wa. Oh, yada say hello. From Isaac Cobra. Okay, Isaac yeti o kase free hen. I'm one of a bright exporter. I'm also a national security officer, former secretary. Okay. My urban and business for me, dear movie, and share my dear movie, dear to make my dear movie. Cut over the phone service. Akoma FM 87.9. It's what I love. And should be in my business craft, and beneath what I don't know here. I want to track in Nana. You know, say hello, we didn't baby akase free. Original Nigeria. Ibrahim. Yes, ya je na na kuya nwunwuni say ya Ibrahim. Oh, no, why for the door? Mammy Chama could be a could be a nutrition. Now, I'm a chapter for me before you, the Lion Church, or before the Fetia. Oh, man, and then you have said in Nigeria, maybe I said to you, no donation. I found a good can be which way the film, or my name is Busy, in your banner of friend. Who can one come for your legacy? You know, it seems there. I can't talk that can a mamma only in the door. Mo say no we be abesia twani odi omachi sata na mo he the same na mo so odi pokpo bi no motobi ata bread na bafra ya den sa for ye kese o sa se mo san be mu fie amadie e ko kwan mu sika asa ma mamre no da sa bi okobi ga na ko be sha bank e je wanya handa ye sha na se bi Akoma no o di say so ka me se ga mu se abate na se ma me no kama be e no ka bi se obi asu ti me se na yare ni so papa ma yin sabu shafo ni jeja no ma ko ta branch o tell me yawo ni wo ho fe ye pan ko be o be bulu e bo be ti me ye jumade abe sabu shafo ko da bi da acho no ti mi be me se mo ya be da mo no e ni be ti le ko se be shi do so o da da mo mo ama ni obi ni mo bi kire ba bo fe no ho to no wa pe hello Akoma FM 87.9. Emena Majo so udi ne baby akase free. Baby akase frame. Si koni ni bo fa. Aba pa yeti o. Me da cho me so ma dream say. Akoma FM di ni de mutumi ye. Ba me no ha obebre. The same na ne ye bi ka say. Obeba kwa we bi santina na de. Onda ro momo anu. Na o fi awlo ne e dream man. So they let me choose. See ya da say hello. Yo, we di baby akase free. Nsem ko fo ni na ba o ko bi bia no be na nam so de na dan fo na ko pin na ya ni se o ke ya bulan ko po tia ye wu ya ko to mada be duma o dan ko po o ya e sa fo ni e dan e ba sa o ka ni ya bi na asam so ade bi mo no o ba bua ama o ka no to no ni bi ni mo nyan se ama o ke bi am po na ko po ni bi aka mo ma me kusam na ba de me ya ho na ni shamu na momwano na kwa Yada say hello. Hello ma. Udi baby akase free mira. Me fa cho tin Kennedy. Okay.
the first sports screen when the person may come far boy any day also you see let's say what to farm what to farm we be to what you say the mom say what they what you farm when it's a light to more babo home mine and tell us for kasa bi say be my wo anu asa wo so wo koyin wa de na do bi ko na se nipa ko no wa bo no ba na ne maami ane papa bo no ba ya awo de abrante za ne be o ti da mi tell say sa na be obi se obi obeka cho nti enyia so be yen wa djuma yi fa because so o ya de so wo do bi ko se o ba be so unim papa kro wo no unim maami kro wo no unim fi kro wo no nti o fa ne so na mo sa obi no na mo kwa nti o mo hwe kire yi se na na betira ya ho yema no metina kan no me da say hello me nya ba ma he jo so ba me na ofa kwata ni maso wa santema mpon ko fia se no tanko ya ba ma mentia ya hwefo ne etifo nya na afutuo na me de ma ye ma me no ye papa binum se bi se so body adamfo bi be fia na se oba bi di yonko be fia bi ni aba ye mpepie na ti kwanso so nipa no so se bia wadamfo ba nchani ni pia na se ni nyayi se abrantia woti wo pa mame na se amane ni wo ha wo famu bidi wajidi so mun ko ma kuma nto mu ye na akoma efe mu abaidie wo mo benya sa no pa na ejidi se ye mame ori na na konfo ye bia so mu didi se om de ne ko no wona wo hwe na didi se ne ho beto na emom ne wuto ni yi a won tine ni hwe nkola na hwe wo ba mane de yi a da chon be me da se mi aba me da say hello okay 0243114497 0243114497 hello ya bay ebena aho yo so ajambo brofe wa mu hawis obaku subi obi a me Serwaa oja kwa no enu ko no man ti akwa no ade mi a makoda na yawo oni no gani sa dina ani on banana omo Amsterdam chawo mo mi Serwaa ko wo so be obi a New York na wo mi chiawo omo ba ya doye awo Akoma FM na mi chirawo na mo ba si se kaka mi kan se ye besle so enkolaro ne aso denni azibro mumu ade na we nyina bo ye tuo no be bo fe o wuja na gira no fakwata ye nti ya ofo se mu a ageni bo be ye gina so tinko be obi o mu je vudu we de na ye bi pia we de mi am de ano no je we de e ji si de o metre tawade makrawo hello udi baby akasa free Andrew Smith and mine papa si do so that ya papa can be here that incoming president one committee kan one the club na man na me come asem so no and me Ghana mranti abankwala no wo mu se quick win se wo mu kan shi bibi the problem say ya no mbesem because omo so bi that yo mo ko ba no ma ti omo tra na to omo to o se bibi atro ma omo ji na to ma san ye rasta bi min te se wofna ye ebe tu omo so ma sakra o ma gyan ni e wo so mo se die pa ana de to so bi omo so enti yam pani tie enti wo mo ye television so sika be sika we si se comfort kiti mo bo TV so ana se na se enti wo mo ye die ko so anything I know, Mama, I can't carry worries me. Worries come, send Mama with me because of TV show. You call it black on to that. That's how Mama was a TV show. One thing for you, no more at discuss, no more at doesn't go on the TV stages, you know, and then travel and to Abba. If you say, bra, now everything the drama, do the coin, it was no matter physical, no more Bobisica. You now follow over TV show. Enti ntango ntomu yi e bi na ko flo man mu sa no o mu je bibi say 03224 98035 03224 98035 hello udi baby akasa free hello eba na udi ni baby akasa free me pato mabaso e frame evangelist kakay Evangelist yenti. Said here, the bachelor of the Mexican.
Ena ni kabi. Se o ti. So do radio no nya sai bebre. Enu na me kabi. Se ma meni se o de ne bana ko ba bi makumaku at 20. Enti sa asem na o kan o gidi. So de na ko ba bi makumaku ba 20. Hello? Papa yetio. Hello? Evangelist yetio. So de na ko de ne bana ko ba bi makumaku ba 20. Mu bi sa na se mo kan o gidi. Akoma FM 87.9. Hello. Okay. Aha na brama kwai ama yade Abuja Penny ya zamu. Hello. 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 Hello ne. Wode ka kete ke kwaje. Come there na. Come na studio. Oba pa ma. Mo juma. Mentia professor wine. Na mentia ma ofilia. Best mommy when you apply na me come on. Na me ko be me. They say the bisa we no. It is so that this be this and can won ko no na sen ko on pa na no. E de mun den no ma na me ko be me. E ka se bo. Na me ko be me no. Na me ka se me se le ni papa. Ani ni pa ni ya ho ta. Awo yawo e ba hwe ya papa de no be sha papa la ho ta na. When you get 20 to 25, but now say 21 now walk on. There's a billions of cities. Now say me running to ocean. I mean, the plan and the shop plan or one and another Diane. That's a way pass out of the moa. That's why we found out yes, over number. I tell you what the woman for me person and I'm saying, whoa, I mean, boo, I say, but not tell me the fun of our teacher. If you will be a papa, we have to see that. I can't out there. Your body is a winner for Katia. It is a young person woman there and is Yame, what we are saying. And so, let us say, Yadina see Yame at a chair near Watchna. Yawo, Yabasa Banya, the Akoma Nsem de Yabasomo, Midi at the Serwaa Sarpong. Nanakuya Koko, Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensa, Afe Ann, Obapa Koshesika Paya Chow, Payim Senche, Na Waba Abekaya, who producer, Aya Ishmael Haywood, Marcos, Yame, Uncle Swana, Onsra, Yafil Papa, Yedim say Enche, Wakasababe Shumna, Human and Yabetesa, and what day, not day on my bad, Nishone Bas still, I was out to me at the Eduma. Nanaya Adaroma, and I will share ye our Facebook, so yeah, call Akoma Sports at Washo. Akoma danciona yet to me diatina all day. Akoma danciona yet to me diatina all day. Akoma